Fatalo fatu ila ufasa usaunga Samoa le nei tūna o le pō. O le asa muli le nei o le nei masina le asalo na lima. Tolu se fulu o yuni luafe se fulu ma le iwa. E manatu wa te asa uila. Wa uma foi o na sa le aveo e pe o. Fianga iai le au fatu atua i le nei yaso. Malo le tapuai, malo foi le tatalo. E whawheilo atua i le anganga whaalo alo i. Iau whaalupenga i laua fionga le sea whaalo vau mua. Mai se fo ile presteni o le au so whaalfani i a Maria vau mua. Tau simtanga luenga ma na yo la tau whalitua o le ekalesia me tatisi. Whatalo whatu le anganga whaalo alo. Ma lo so i fua manuia ma lo fo ile fola wilangi maa. Sunga ito ina whaatonu o le ekalesia e whakasa. Whatalo whatu le anganga whaalo alo. Mai se fo ile lupe whaalele o tala leia fionga ia pātele kovia lui, pātele mpātele, pa io le tua inga sā, o le kalesia katoliko whaatalo whātu le anganga whaalo alo, ma lo lava le soifua manuia, ma lo fo li fo lau le neia sā, whaatalo fo i naita mama tina mātua le au sina sina si o tātou atunu, o i olo taputapua ia whaiva o Samoa i le aso ma le aso, tau tapua inga mamalu, e manui ai mea o malo lava whaafitai le tapuai whaafitai mo wha manuianga. Malo foi le onsai soifua matua o lo ua iai o tau. Fia lava o tau tapuai mai ai Maota malawa. Malo lava le onsai. Malo foi le soifua manuia. Whatalo wha foi tamali i a me se foi o whale upolu. Whale tua matausi. Ia me se foi lave loa sa moa oma o e olo alalam papa au sini Australia nei. Malo lava soifua manuia malo fo il folau. Fatalo fa ile MAIMOA mai fo le. Malo le ATUNU'U ilunga upenga tafa ilangi. Le TATOU ala ata le YouTube channel le Jennifer Foundations of Samoan Worship Songs. Fia lava staff on ne kilopolo e mafuta mai ai. Fia vea ne ala ata matou. POLOKALAME fasolo fatalo fatu le anganga falo. Malo lango mai. Whaftai fo tusi mai, whaftai tapua ia me se o whamanianga. Whatalo whai Samoa lo i ainai a inga uoma e masani a me se fo i o whanau pele. Whatalo whatu le anganga whaalo alo. Sunga i whawhianga inga, au na TOFI a le Atua i so se alala whanga. Wal tala inga o le tala LENEI a Yesu, ma lo laval on sa i whatalo whai le anganga whaalo alo. Tau sunga mana i tau whaltua. Whatailo whafoi i ta mama tina malolo manu malo. Ue sa mua i a sālinga suoli tae au nga luenga tānai. Ia malolo on sa. Tina i malolo manu malo ia mawese aso whaumui. Mafuta mai Warwick Farm. Malo lava le on sa. Tailo whafoi le au mamalo si o tātou malo malana masiofo. Pale mia malo na whalitua. Min star kapeneta whatailo whatu le anganga whaalo alo. Whatailo whafoi. Pa yo ainga ma la tau tama o tama foi ma la tau ainga. Leu so ngā pule mtu mua i tu au ma la tau ainga li taima le va au fonti. Sua ma le vai whanua fofoma ai tu langi sa ole masale au mua ma le lau niuna sa elua. Le afio whaatui le to fale ula la au nā matasi ma upu ya te oile mot sa. Whatalo whaatui le anganga whaalo alo. Whatalo whailau a fionga te maita ilo ia yuni sa polu. Ma sen mawalungo le. Samoa se o whaatasi lau langi atoa po le SSIG. Presidente ta itasi fo i New Zealand, Amerika, me se rawa Samoa, Australia. Ma lo soifua manuia whaatalo whatu le anganga whaalo alo. Talo whafo i le anganga o la pi. Whaatai fo i mo le longo puia li ina peo le malo le ATUNU'U. Iso o se awala. Whaatalo whafo i le POLOKALAME. Fala wiloa ina o tatou titisal malosi lau tau whamun talo maltausi. Mes pulenga tatou titisal a fionga ya le au pepe. Sunga ya Kristu ya mane mawalunga o le pulenga titisal. Ma lo laval ngā lue whaaftai tau tu ATUNU'U. O e maltu la fono ma futa mai le fionga le sao. Leo tsua tele tu fele ma le whalitua ya sua Vivian tu fele. Whaatalo whatu le anganga whaalo alo. Ma lo le onsai, ma lo fo ile malanga manuia. Whatailo whanai tama matina o e olo o. Maua pia inga se ngasi o tino. Fia lava o e mafuta mai ai.
ma ua pea o ngasi o tino I whatalo whaatu. Ma lole ona sa I soifua ngasi. Tal tonu foi. Ia vea ia musika o nei ALALEO, mo nei POLOKALAME. O se vai maalua mo le atu ia TOFI na ngalo maloto. Ia whaate ai fo I tinga o tino I le aso ma le aso. Ai wha maalolo on sa I le sunga I le usoali. Sunga ia tu ila epa fai ai malfaltua ia maunga mu. Fionga le alo sina ia futialo malfaltua ia Ana Rosa. Whaamusu faleon ma whaamusu faleono. Le sunga ia pupu mai ma le faletua ia taulupe. Afa masanga tafinga malfaltua ia ola itai. Sau vau whatalo whatu le anganga whaaloalo. Talenga ia e maloni ko raro pati malfatausi. Alisa hakai malo lava le soifua manuia. Tangaloa malei matangaloa malfaltua ia lei mafuta mai Samoa. Semi masera nantun whatalo whatu le anganga whaaloalo. Ia mai se fo ia taitoti o tala semi male tausi ia sia. Pulfaltua ia sia whatalo whatu le anganga whaaloalo. Malo lava le soifua manuia. Malo fo ile fo la wilangi maa. Ia ole aso sale nei ole. Aso toru se fulu le nei. Po le asa muli fo ine ia salo na 5. Ole nei masi no yuni. Ia malo lava le onsa. Malo fo ile ngalulue. Ia lea ua tatou te amu ua tatou iei tonu lava le afa o le tausanga. Tatou savalia fo ile masi na fo o le tausanga fo faale malo. Ia malo. Ona sa malo fo ile tawata. Malo fo ile usufono. Nisi o ekalesia wa mai a fo ia la tau fontanga. Ia malo lava le onsa I so se awala o so se ngaluenga ma so stiu te o lo tautua ina ile atua malona fina ngalo. Ia o le wa matalia al tatou POLOKALAME tu sa watu inei isini I Ausitalia. Pengstown isini Ausitalia. Ina watula I mai tatou TAIMI. Was fulu malelima minute wate ainei le tula e ono. O tau au na tautu aina lau fita mafuta mai. Tatou insinia numeratasi a mai ko to le afoa. Le fionga tapa au fasina ia to le afoa. Lua moa sai a to le afoa le lua. Ia me se foilo unei tangata ilinga noa litia sava inaya. Mai sala I lua savai. Solo. Lufi. Fale a puna moa. Ia taluai o le fai lava fo isi pisi o le fionga le tapa au fasina I tau kamuka inga lava tatou masini. Ia mea lava le maua pe a fea ruai. Saunga o le malepe mea le maua masingi o le POLOKALAME nei. Ia me siri whaftai le alii. Ia o lea fo iwa toi amatalia fo I tatou POLOKALAME pe ona masani ai. Ia al pesela lea la atai natu o le tatou insinia. Whanofo file mua I fo I lau whaafonga mai nei tu lau le aso. Ia ona so ia leo le tatou POLOKALAME.
Lua sumatasi minute ua te ainei le tu lai ono tau whaafonga mai musika matangofia mai le au whaipese ali e kalesia sofitu mai me Android. Mwone tfo le whaatalofa ya Pio Ioane o lo mafuta mai whaatai fo i tusi mai. Mes fo i Alisa Hakai mafuta mai whaatai fo i whamania mai tusi mai fo i tatou POLOKALAME nei. E o lea whatu a mawu i fo i lalo le fionga te pau fasina a wa umal fata alofa alo ia tuai le fionga te pau fasina to le foa lua mo sa ia le lua ia mai se foi fionga ile le tu ina tu ia ia ton mai pe ia mai se foi tama fa sa wale tu por fa ululunga le ainga malosi se vai ane la futalenga le la ulo le tau lau niu fata alofa tu le anga fa alo ma lor so i fua manuia tol e fua malo fo ele malanga manuia e fo i lo la fonga fia mai e fa tai fo i fia fo i wa tato toi mafuta nei aso i nei Australia le nga maulunga lamana ni noa tai tonu lava le nga o le wo mona fa pa e foi mai fa talo fa malu le tunu e me se foi tato pa anga masani lava ya te tai tonu ya o le ele fo lo sila mai mo sila atu ai fo lava i le nganga o le li tatou POLOKALAME ia le nganga o le li pa pena na fo pele li a suma o te manatu o le ua umana e fatalofa e le nganga maulunga lava ni noa e se la FIAFIA ona tu langa fo i o tatou inga lungo o le computer o sau foi ia le lo foi pole ame o yo to mai lima wo le sau to wo le va ai me sa maseno va ai le na fa maru fo maru le tunu wa etapa mai ia la te monu do computer e tau vai po fe wa ia e si me ia le lava me si lava rom fain fa volta to POLOKALAME e fa talo fa fo la fiona tau sala ma ro so i fu ma lang manuia i la fiona tau sala ba ngo pa ia mo samo ma o ta tonu ia a fa talo fa la so fa Yesu Kristo ile na lava o tato ma wala nganga o tato POLOKALAME ma ro so i fu ma lang manuia ia tau fa malo le lo fa malanga le yo le atua to le fo ia taton fo isa e mo was fa nga malanga fia male manuia ia a unsia la fo o tato POLOKALAME le vai asonte nei ia ai se ia sau no anga fa fonga mai fo il malo le ATUNU'U yo e waleva na le to yo Samoa po wa mai ia se tato malo fa pele o Samoa ia mata dia vai aso male afale na wad vai te lo la va te le first swing o tato e fo manatu ile tulanga le wi tato i Samoa ia wa te le lava swing ele tu tau awala nga no ai vai nei awala Samoa i le tu le i misaile vai ngale ya fenga o ma nei ava te le awala ya fa pena fo ia le la tato latu o le si tu le po le forsai malua me le onga finale le moenga i malua la fina te le swing ona po pa me eleni langa Pawaran mele se wul tato ATUNU'U ole ya mga ala fina le fa le etin kile lo pese kula fong ole tato malo e moni e ta vale fina le o singa mai omoa ele se omo la vai nga fa nga ta vale peo masan ya la to te wo ile si pito te wo atu le special nga la vai tu ta vale nga o sau le sta vale lo sau ile alana no tato e melo len mga ala ile tu na ia fa pele tap le alu le tu nga vale e o tu se o mo te e alu le lau le le tu tam ta ia engalo la ta vale le o lo ka vale le mburi yak pela boka fia la ku do idu mai le ngale pela ko alo fia ka me ko kongu lang le sau ska vale o le mela na o le tasi to te o la ve hai ti te la ve ta vale ia o lisi ta vale aru au tafala wala ilinga no se sti nasta mai momo ala wa fitu la to fale ska mai alu wa pe yo le avengo kan ka finga le avengo le oki per tu langa nine no lo ye nei ai disse fa fitu le tele pa wan me ai o tele lope le au lo fa tionga na tau na van fa se tu la fono malo le fino fa longo fo yo fa sala mi fo POLOKALAME Samoa le alo torta vale si pito ma tele to si pito tau to le omo mana o lo yaru lau le e lau le mai lo vai ai tele lopo masan yai to yo so mo sta vale ko e kamale ko alo wala kula ka vale fia lu dumba
ia tu le tulanga la na le si tulanga na o sau le timpu le le lava sa mo te misa te ai me se lava mo tu sla fai o lau si le fia fo de tunu ma se malanga yo le le yo awala o sa vai ili ayo ni tele ni company sa ngale mua ma ni ya lau le awala sa vai tas fo la wala ia au le tau no sau fa no no ti munga sa mo ia tulanga na au si me tulanga tum mai I muli no I famsino e le si aso ta la tu la famsino e se fai famsino pe o muli no le wa fai ma apia yaso nei linga no wai no apia yaso ia pe fi o tanga ta apia taulanga pe ia o muli no me se vai ngal mele le place le titi sao pe o ngau fa put ia tanga ta nei vai te pe o sentanga pe o aso ia pe so mo fal pipi o le to ia no mo fal pipi le se et no plasanga ma ora muli no e te maua so tangata mo no temine ngano te le pon tangata e te tapua a to tele ai o tele o fams no ia ndisi na tu langa o tava ai o I Samoa dis fia tu langa te vai ai e o lunga di leia to tele vo ia te la tuai mo I lava tele le Samoa pa o me ia e o lava tau se fuanga me tau se ling maftau mo security le si fale na of that ia la te mina amata family tala si dam no amata si food leono le fiafia la te mit mana vale iva taia fa ni fia le sta le fa a fia la no mele mo le tula family lota la to susen ile tula Samoa lungo minga kala kako pe kala mo kup ia na la fia mai tau le ai lang kokongi au mafofo hoso mo ko ale fika viale me lo finga venga ele duata la tols fuma sene ele tula ia pe o tai swinga na ni no ya malo fa tai ia tai foi fa longolonga foi tala mai Samoa ia mi talo to ma fia foi fa ia le anga ile Atua ia ono se tatou malo la tatou fa nau mai ai tatou tupu mai ai ia o me sili maltaua ia o lo tau fa mau ma tatou fia tai fo ina fa ngolonga atu telefo ia tulanga na ia le falele o tatou I munu wa so umo kai le misi se so munu ia ai le se me o ia ai o le fasolonga ta por kalame molneya so ia o la mal pesele la tai na tu so lo le matatou aso ifua tatou talafo aso ifua ma so fa ilonga ina le malo le ATUNU'U so le matatou titisal o matatou titisal ia ona o matatou titisal fasol solo to ia le tatou POLOKALAME se ia ona fai wina ia ai o pesela le la tatu ia wala MAIMOA mai malau fa fonga mai foi ile tatou tupi ACA se lau te simaleiva fa mo e mafuta tu ai tatou nei tu la le TAIMI ina ua luas fulma leiva minute ua te ai nei le tu la yono al peselea mo le to lo fa anga mo tamama tina matua malava o lo mafuta mai Oh,
Toi luas fun male valu minute o na tale o le tu lai fitu. Ia, o lo o tamufai pele. Fionga le tapa o faasina e tau insini atu ia. I on mea le maua nei tu a inga lalang. Lo tau fai atu pea. Le tatou pokalame i nei, ia ai le se me o iai. Ia mai fa mori se ito e tama ia se tatou pese na o alfa fonga mai le malo le ATUNU'U se i toi tau mfaitasi le fionga tapa o fasina i le tau insinia ina lava le tatou wale ma le fa fonga ma Samoa.
Toes funu male iwa minute ona tali o le itu lai fitu. Ia talua i o lo tau mwhai pēl tato insinia ia wālawa ia lelei o tato POLOKALAME. Ia le ole a lawa toa ia tato talafoua wala u whaafonga mai Samoa ni nei tūla o le pō. Ona ua whale tonu mai ia tato msini. Tato tala moa moa. O le vai aso na te anei sa malanga atua ile fionga ile li pale mio o Australia Scott Morrison. I se whanatanga ata i tai o ATUNU'U lua se fulo le lalolangi. Sa whatautai le malo saina. O lo iai PELE polenga le fionga ile li pale mio o Australia. I le tūlanga o whewhataua inga whaavao malo le malo Amerika ma le malo saina. I le tūlanga tauta mao a inga whaatasi mataua. O lea lai fia wheilua i atuaila na fionga le presidente o Amerika Donald Trump. Le presidente o saina MP Mori. Ma le presidente o le malo Rusia mo sana fautuanga ma se tua lalo. Ina ia whaafile mua i malo i la tau fontanga. O loo whaatautaia i le vaiaso na te anei. O le saunoa ngā lofa le fionga le palemio Australia. E le tatau o na tātou nofo mwhaatadali. Awa o loo. Awa a o ina tūla i maini. Ese a inga. Ma le taunu i se taunu unga le lei. E a whaina umale lalolangi Atua. O Samoa ma o se talia o le a inga i tasi. E tutu whaatasi so se mea. O le saunoanga na ali komisina sili o Australia. Ina uatau au ina atu wha mea lofa ni pasi se lua ta i tolu se fulu no foa. Ma ni pasi ka se fulu e le malo Australia mo le malo Samoa. E tusa lona tau ma le whase lau wafe ta la o se talia. O le naunauta inga o le malo Australia. Ia whao ngai whiwa inga leo i tiute o le awhia ngai ai. Ma le puipuinga o le tālunga o le Pasifika i saute. Ia mauti noa o lo saunga le mūtanga tata alo. Ato fo ima le mamalu o le ATUNU'U o le amoni mawina ia tālunga. Wa wha malo o lo tu maunei le sui pule o le Universite a Samoa le NUS. O fui a so fau soo. Ona oni molianga watu ina ai oia. Ma ua wha maonia whainga pio ma le wha maoni. Ma le sao na whaia i le aonga. Ai maise o te neti e aonga i le NUS. Wa TAUNU'U ai le upu. Wa tele le poto. Ai le aise wha au tauta. Ma le tatou tala muli. O lea wa TAUNU'U manuia i whanua le pule whatono POLOKALAME le 25 Foundations of Samoan Worship Songs. Le fionga tapa au whaasina to le afua lua moa to le afua le lua. E whao pei ona to ese ai mo fofuanga whale ainga. Ai mese o le whaawa wina o lana tautua i le ATUNU'U o Samoa. E ala i le whatala lengo vi ingo le atua i lungo televise i nu'u mafio anga. O le aso lulu la o le vai aso na te anei. Sa pue ina ili au whai pese la fio anga o paia le nu'u le tau. O lo ile taita inga le sunga i a Reverend Talatonu ma le whalitua. Whapea le mawalunga o le a fio anga. O se masino neta usanga ya fio mai ai le sunga i whawhia ngainga ma le mawalunga o le kalesia i sini au se talia nei. Mo le whaalawiloa ina o ia sihidima MTV. E pei o na tauti ngā ai le a fio anga. O le aso wharaile na toi pu e ina ai le isi sihidia le a fio anga o whalese e la auta. E pei o na o tau whaafongfonga MAIMOA le mamalo le ATUNU'U i le MTV mua le a fio anga o whalese e la auta. O lo taita ina, o lo o ta ina whaasala lawina atu pea i le tātou wala ata. Ai mese o lau whaafongafonga mai le tātou leitio whaafongafonga. E VIIGA i le atua ona o le whaonga ina pea o tāleni manga waa. E pea ona wha mea alofa ina ai. Le fionga i le tupa au whaasina pole whaatonu al POLOKALAME nei. Talafona Samoa, a wala u whaafonga anga, mai LENEI AFIAFI tapena ina, ilinga noali tia sama inaya. Nisine yo a soifua maso whailunga ino le malo le ATUNU'U. La soifua mua, o whalitua malo lo, man malo ya perisoloto, mai sini au se talia. Le a soifua nona lua le afionga le whaasina on mali e tota ula papa. Le sunga ya leota le ulua ya li itapunu'u lua atua o sala i lua masade i mosa i Samoa. Fitus funuma le lua tau sanga o lona soifua. Le sunga ya sua Vivian leota sua tele mai whaato ia masa pali i o Samoa.
Wa atoa le ono se fulu tausanga o lona soifua. Le faletua ia taulau le ota le ulua ia li itapunu ulua atua o sala ilua savai. Ono se fulu male fitu tausanga o lona soifua. A fionga ia au male sulu ta amilo to sala o au kilani New Zealand masala ilua savai. Ono se fulu male 5 tausanga o lona soifua. Pasta muli anga avi ile ai savai nae o Brisbane masala ilua savai. Fast phone ma le valu tausanga o lona soifua. A fionga le tamafa sa lau ia le ilua Jerry Wesele mai sini Australia. Le uso ia ese unungia se Stefano Vaa mai sini Australia ma tufulele o Samoa. Ua fase funu ma le valu tausanga o lona soifua. Le afionga ia tofa wentiana ilinga noa momuta le mana o sini Australia masala ilua savai. Wa luas funu ma le ono tausanga o lona soifua. Ai mesele malua Samoa uma o ena soifua mai le masina ne yo yuni. Ia wale maua fo il tatou POLOKALAME nei. Ia manuia o tō waso soifua. Mai lava le amatanga o yuni. Se ia pa ia ne ia so mulimuli o yuni. Ia whaialo leo mafonga tau mulimuli o POLOKALAME nei. Ma tau te wha manuia atu ai tō waso soifua. Tau ia ia anga leile atua pule tele. Sanga foa inis tau sanga stele i tau soifua. Ma wale mahalosi tino e sili ni mahalosi whaale nganga. Ia wale tau tua ino le atua. Mai se fo yo a inga. E pe ono o tau ngā lulu e ai. O mai se fo ila o le o aso whailonga ino le malua le ATUNU'U. Le whailonga ino le tōris furu tau sanga le maftanga le afionga i awa vasa au ma le suru tului. Mai sala ilua savai ma le afionga ia fale na hoti tu ngai tau lano savai masini au se talia ile sakalame tau le whaipoiponga. Ai me se fo ile sunga ia semi masera nantu no moa ma iwais savai masini au se talia tolus fuluma le lua tau sanga le maftanga mafanfana. Whapena fo yo na walo fatu inisi foi o a inga. Wale maua le tatou POLOKALAME nei o tau aso FIAFIA. Mai se onisi fo isa tu fatasia i whaipoiponga i nei masino o yuni. Manuia tele o tau a inga fau. Sang wha manuia pea fo ile atua i a inga pe ona tau inatu. Iai pea le awanga leo le atua ma ia wha manuia ia te o tau ma o tau a inga. Ia FIAFIA POLOKALAME e usu ina le pesa o tau aso soifua. Mes fo wha manuianga mo ila tau. E pe ona o tau wha afonga ma iai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Manuia to waso whanau. Manuia to waso whanau. Manuia to waso whanau. Manuia to waso whanau. Manuia fo ia so whailonga ina le malua le ATUNU'U. Pese la lea mo le atoi whaamanianga le ALALEO nei. Mo i lātou manawa o esa soifua mai a iuni mai le amatanga. Aso mua se iau o mai nei aso muli. E mai se foi o i lātou sa whaapoipo mai a nei masi no iuni. Pese lea mo oto. We are blessed to be together for World Youth Day 2008, and we are blessed that you have come to us in the name of the Lord Jesus. The church too comes in the name of the Lord. She proclaims the Lord Jesus, and she has no other task, no other agenda, no other mission. Yet as she makes her way through history, in the ancient lands of the Mediterranean or the new frontiers of the Pacific,
25 minute ona tale o le itu live fitu. Tale fitu ia o le tatou mafutanga ma le titi seal pe ona masani ai. Ia pese na tau whaafunga mai ai na walo whatu ai POLOKALAME nei. O i latou uma lava pe ona laulau na atu tau aso i fua. Mai se i latou e le imwhai ona lau ina atu. Ia mai se fo i latou le ia i o latou aso whailunga ina i LENEI aso. Mo le atu fo ia lo whaanga mo i latou ono mafuta mai tono whatpui. Ia mea ia whasalanga whaal malo. Toi fuata ina i fo i lo tai au fo. Ia i sanga maua pia fo i o tau le langona salamo. Ia ma whaatua tua i le atua. Ia e mawai le saulitonga mea umalava whapena. Mo le atua i fo i la lo whaanga i nei whanau whiangai pia maa o onga. Ia i le anga le o le atua mo o tau umal whanau tupulanga. Ton fo i nei vai tau, ia tato wa ai lava le telo whalave lave ono tupu mai. Pifo na iei i telefou mai nungo o alata po nungo televise i nisi fo i o nai whanau pe ona a mia fo i ia ona o le malaia ne ona muai lato whale. Ia anga le pia le atua ia te o tau umalawa. Ia tau ia mea si fo i mataua ia ele o ni alo mani whanau o tatou Samoa. Ia ili wha mai se ngā le atua ia te oto uma o loo maftia fo i mafatianga ona o wala aupa ia le atua inisi o a inga. O e PELE mamae ia te oto. Ia ili alo whaanga le o le atua mafsosoani atu ia te oto. Ia oi fo i o loo. Ia se meo mafatia i fo i lona fina ngalo i LENEI tūla le aso. Ia ave ia musika o le ALALEO nei. Mo le atua i fo isi wha malulunga. Ia mai si fo isi wha mawhanwhananga. Ia tau fina ngalo maloto. Ia maua pea le FIAFIA ma wha moe moe pea i le atua. Ia toi maua inisi mana atu lei. Au au na pea ma alu alu pea iluma. Mama ai pea i le atua malana whasingu manga. Ia tatou mo tatou a inga. O lea o le atau whai atu tatou ALALEO mo Samoa. Ili tatou titi seal maa losi e maa na whaalau iloa. Maa na whaalau iloa. Mo le atu fo ili whaftai tele lava ia taito te o tala semi ma langolango ina tatou ALALEO nei. Ile ALALEO tatou titi seal. Mes fo ila tatou lava. Oe olo o sosoani top up la to telefoni tului palenia na ia inga i Samoa. O la sosoani titi seal.
o laulangolango mai fo ina tatou polokalame nei. Tatonu fo ia nisi wale whaamanuiaina nisi i de tatou tālonga i pei ona iai. Tului pale ni luas futalanga i lunga numera titisiali Samoa. Ona alu ai leo lo isua falisei. A fai alu lo isua falisei whaamanuiaina. Ia ona mawalea o lo awanoa i te malanga fua i Samoa a matatu lava le masina nei o yuni se ia pa ia le masina o te sema. Mori ai lalfa malo ia pele na tete ia mai se fo ile tina le na mua atu i luma ia whaftai lava ia te o tolu lango ino tatou polokalame tatonu pe ua fsotai atu se isi pele ngā tete ia whaile fsotai atu lava titisa ia maua pēl on sai o le mea sili maltaua le ua umanu whaalawiloa lo iswafa ai o le pese leo le atai na atu liliu mai o le tatou polokalame maltitisa pe ona masani ai whaftai tele moro mo le atu ai fo ia lo whaanga le mafuta mai o le pulenga titisa nei tūla le aso.
5 minute ua te ai nei le tu live fitu. Talua iolo so tai atu pe al tatou telefoni Samoa i tatou titise al malosi ia. Mau mai pe al on sai malava mai pe al au whaafongafonga mai. Ia tatonu lea ua ia i tatou telefoni lunga le tatou titise al lunga le laina. Ia ai. Paftai lava ia Alisa Hakai le tusi mai. Ia mai latou malava o lo mafuta mai pea ma whaafongafonga mai. Ia taluai la lewa mafuta mai le tatou titise al malosi. I nei tu la le TAIMI i le tatou company malosi o le titise al. Le fetalainga i le fonga mua le vai maunga. Tau whaamuli talo. Al fetalainga fo i a vai lua. Talainga le ava mua. Ia le au tamtau fo i o le pulenga telefoni o le titise al. Wa le whaala wiloa ina o le company sini au Sitalia. Mei se lava o ATUNU'U ai mamao. Mo le fo i le malo ma whaatalo whaatu ai le anganga whaalo mo le talo. Te tonu lava e wa tu neva le po ina ia te o tau Samoa au le whaatali mai pea mo le tato TAIMI. Wai fo i i lava si pisi ona o le o tato masini. Ia mesini mal taua le o maur so ta inga. Whaatalo whaatu ai le anganga whaalo malo so i fua manuia mo le talo. Ia, malo so i fua manuia i lau fionga le tau sala. Tenen fo i la fionga le tapa fasina le fionga to le foa. Ia pai fo tatou ofisa a fasalalau ia i tono sini Australia. Ia fo le nei ava noi failo le fai masui o le tatou company le titisao. Ia malipulenga matu te whawhelo entuai. E le pai o whafonga anga si o tatou. Tunu'u, natu lava o le nei AFIAFI ma le nei aso. Ia le fo sa o le whale o tatou. Tunu'u, te leo malumalu tapuai. Ia mautino lava o lea wa mai fo ia na sala mu fata o fata o to le fata o tasi le fata tingo aleanga o matua le tuu i le malo tua fata lo fata ia o ia le tua o tala fauto i so se fata fai taulanga e tono sini Australia ia e ve fo le nea no matu te fata lo fata i pa ia si o tato tunu ia lava ia inga mo lato tamata mo fo i mo lato ainga eu sou ngā pule me tu moi tu au malatawa i tai na ti fa pe foi le motu sai ia ele motu le kala pulu ya so malai fanua o mai tu lang sa le msala bua tu au malatawa ia malala mi sa lo fa pe foi le motu sa awa au tu po ia tu o lava le kono no tele malo su fu ia i lo va se lo e malo fo tawa tai ia ele nei teino le fiafi ma fa lalo. Ia, maro forse fua malangi manuia e lau ftalenga mutalo. Tatanu lewa e whapai maru foi le mamaru lau whaafonga nei aso. Ia ele nganga maurunga ia le aso nei o le aso pai a le atua leo mai atu foi sao ninga piona e ftalai iai. A le tulanga le la tau lunga ta POLOKALAME whamaru foi tuaina vili atu ia lau ftalenga mutalo. Ia ono mai tamu whai foi insinia nei swinga laiti foi tono tato studio. Ia le lewa mai ona mo le wai am fayon so tai toila of talenga au le tate le yo ta POLOKALAME nesi me te fia fitala e mutalo ai tate le yo ta POLOKALAME Fatai ole pau tulanga le ai mo si fia tato tunu i o e po se o mai nei va viao o nei ai le fia fio le fa to amatu watu ia timunga i o le po alu la so na nafi ia sa fiangai fo i ona nafi le sa fai ele lancha ale team Samoa ia amata mai lava le sfrili e la sa matu o waia nafi e fata i tai al faleainga ia mawhelo iai ma le sunga le lipalimia ia ma le totele o le pulenga la tō la fata utaia ta longa ia ma o mai ho i se whamalo si au il tātou au ia le la sa matu fata si nafi ia o santeita e le sunga le whawhengainga ia se o si sulu mai le tāsia e whakasa mai vai lele ia se upu whamaro si au ia i la soa nafi paua le whanuranga la amata le mātou pelo inga ia ntau isi na toite isi ona ua pele paua i tōna mato i me sa ke pare ai e al tasi le vaenga au antu vaenga ia tau si e pi o pa antu au mala mo au manu e api o tasi vaenga sa ia i foi fan tonu tai foi nisi o vaenga foi fi fa le ia
ele hui sa ave ele fina ngalo ma pautua nei fo ia ila tu sa ta pena ina ia ta tu tanga o leo ma malo aile ne fale o king ia o le fo la o la tu ia sa fia en yo ma nei lava to tele lava ia leo mo lava no ai fa te siai ai o tu langa le na sa ia o nei le va via o mo si sa ta no me o ia se tasio nisio wa fo yo fai a onga ai me se lo fali mo matu talonga matu le la vea ile talonga ne paulesti le lan tanu mel nei va vea o ne le fa va vea o pise fa le me se matu nei fai ale le lotu nel taia o fai asina fai o le malulu ale malo si timunga o leo mo si fio lenta o fia ia la va na tau fia ia la va nei la uri ia me se va ho le va sa va i ma por ia o nei la fio sa fa ta se fo i ma to ma sta le to vo le 11 ma na tu o ato le ma tu ma sta al tanga luenga ia male tanga luenga malo fa so i tu la fon ia mai folo ai fa tu ata mo sina masele ia le fa afta ye tua al tulanga na sa yai o fai foi si o le vai singa ma lo si ti munga ia tal si ia o lewa to moti munga ia mawale ia la ho le mo le sa mo si fia la fio ta pa sina ma le fio ga inga no o le sale il politingile na yai il tale no ia mata ile opening ceremony ta no ma pasifika o ta no ga pasifika la fai mai nei ia lo no fu pe tars fu luava a mata nei o tangata vo pa ta longa pe tale to lua mo fe lo i ma fa na uma la to na ia o fu leono ia wa fa na solo il POLOKALAME wa mantu mo ia fa fianga ia ma fa fe lo ia ta longa i va to sa lo sa va ia le ala ta alo pio mena lo tu pu terminei ai fa aftaile to o leo mo se la ofie a nei ale va vea o ma terminei ia o fa tu ta foi tanga tele lo tu ma nei timo ia wa fa ia ale lo to la inga ia la tu pale malanga fa lo to le fo mi no malo lava le pe na fetalai tu langa yo fa fonga foi le malu le fa fonga tato POLOKALAME o le tu langa le te mantua le vai ni ta o sa le vai singano ile o parta to vai na mon mele so va tu pe wa nga e mengo no kalinga e po a menga o fai pui nga ia vane foi o te lopo le te mo e mesel te mile pe a suoltai elena mo vai at nei la uli ia o fai sina mo lunga le vai mo lunga na le vai ia le ana o la lata i vai ngai na fausia pa wale fa aftai ia tarsi ia awani fai foi le ma tino ia mausalima ina ia awani i fali tonu wa o de TAIMI ma le pe ia va ngai au ta te le va fai na ai ma tu te amata ne le fiafi ma tanga le au te lo no fai manu fo ia o to boto ia lu lalo le vai ia no o pe fo i tai ia pe o tu langa le na o ta mo ia la ti mo a o ta fai ti ia para pa lo le mai tau atana le tai au lunga tato internet le tilo atu le o vai atu i lunga le sau de tafe dunga atu le au te vai melang moanga ngasi mane na o vai atu wa pasi atu male afa wan lunga ia no va pe te i wa pa te o malepe pui na ia o motua te le ala faina ia te lo le wa lava saunia le insinia tato malo il vai tafele i vai singano ia o le sila tulanga le manatu te wangi se fa pe te wa alu se lo vai de la feita longa vai aso le pele ai na se tilo mamau ia yo tato POLOKALAME mutaro ole tarsia al pio le ngale na o pa yo le wa o le wa mo le vai aso le ne sa wai ola wa va ia nei an pa pio nei le na fa ele opening ceremony to le forma nga no ti no agua ia
o ai a ole afia sa vali timunga a oi foi la afia matamata a oi foi la afia anato e fia vo ile ia sote nei wal memoria ia a fai o taule na ia nei ia mo le tala fia ngaia no inga foi a fole au sa mole tu titi au le lua fe ia tu va singa mai si tanga tam volunteers ia wa matua totelea ia ele ofi tono se fali ia na pole me moai ia o sava vale a tangata I tono lo ia mo pu e voi le atam fa la ulo la raki ai wai o tato pe paka ia mo tino timulo ia uma fali tonu me uma ia a fatu tung tai foinis e ponda fa stai me sidi le o to motimo ia ai tau si o a fa e pare vai pe o melen tu lai mai ia ni lesa pa mo o tu pe pa ia o si tu langa le au te loai la to loai ta tu ta longa vai mo no ai o vai loia e taina ia o te le alfa le tonu pe o na mata wina to sanga to nai ia lelei me tau me asili ia ma taua ia le tate manatu ia tate tau popole a ono vai taimi ane o le winta tatou Samoa vai o le taimi le pe o tau le vela tele la te wo ti munga me fa le tonu ta longa le Pacific ai ile ia le lisi me ia le tulanga le o te lo o sila mai le nganga le tua ia wa foi le fa anga tama foi ia wa foi le tu nu ke siano la lang ia le ta se tu ia le ta POLOKALAME mutar de la ta amata ai am tala e da fisilia o le tai o nei na nga o ia ni mato fale Samoa nga o ia le melo le box fingel lang dudi nga o ia le me nga le Sky TV le TV le o lo fisili la mutaro pe fai ana fama lang mai au fa fa malo le tinu pe ye se a wala ma fai na to e mo le masini pe pen nga le kenso pe na fama man tu langa le o nga o nge ta ma to fare o Samoa a vele masini le o Sky o luma tu sa nga o ye foi mal mele ole como se botin fingale ole internet el internet ale la wanga o ia le a vele tangata ave ole mela le bo ave le ale mele ye pe ye se wala tato titi sa mfa ina so ani motu langa ia e to e mo wai po ai lo nga o ia pastai ole tato wa mo Sky TV ai ole pusale na pe afapia avisel tangata ia o tino ai le sa nga mo lato mo ia ole vaenga le na afapia nga ibanga wa nga I atu te tau fa sisi ai ngolo yesi Sky TV o people al talen ona to filo inga maleo nei la fiafi il faso lo po ia o e mala tu la fono i o tasi le vaenga o to fa manusia tangata o lo talia o se afoi o se o lo foi le fa nga oi pele na au ma au ia mai sisi vai ia a mawal tangata ia ele ata ina sala tangata lenta dia in ata ia ai te mawai foi ma tangata le sa nga ia ma vese mai el metutino e mawala pa le tulanga foi le to le fo wa ma tu le pusa le nai e tongi tai masina e tongi tai masina e le mafai ona suia e sesi ia le IT le nai o le paksa IT o le non pusa lo no winga la fa pe alu tangata le pe fa tau sesi alu sesi tau fai fa pi sa va o le tengia vili mai ia tangata le sa va fa ola tu pusa o le fisili le nai te lan sinia o ele ngole alu le pusa ya te vile fa pe mai o le se tau fai e tau mai le pusa pe fa nga po telefone e lo ala le tengi le nai tau o le po te fa nga le numero le pusa le o Sky TV ya e mawaila ina wai o malo le masina o mo tino a mo le to fa ina a te mile le fa nga ya la tau mai ya ai mawai lo ina o wai tana tele pa pe tengi le vili mai ai o te mi foi o me telefone e top up o le tengi ala na mo tino ai mai lo tana tele wa se a Sky TV ai man tu yo fa ta si ma satellite ya ele pa pe lo la pusa lindan TV ia na ola mai lo Sky TV
ia au te lola se tūlanga whale tonu lei ai. Wanga nai te watu tangata. Ia malu pelo ngi nisi a. Ia se fo inisio nai tangata wi ele masa. Te ufa pele o le pusa le na. Ngan whapi e lau tili e matimati. Ia e longo wina e kuma whaatau o tangata lea. Ia nga tu sipe whaangai le ola wai tau na o na sotai. Ma POLOKALAME le nei tātou satelite. O tātou au tili le rauta le na e saunoa. Ia le nai ni le IT i le tātou simka nai tonu. Ia matofa la simka le na e ola loa. Ia mai lopo filme ia i le lau a poloka e tātou. Ia na le to i ola lo leo le pusa. O le taimi ala fo ile tau whai tangata le e watu le simka ne toi tu tonu. Ia o na fo ila whai o na tutuli ai mai loa ai. O ai le wa ave sea i le tātou unit lea. Ia o vai o malna e whai ana mata i tuina. Ai a whai o le tangata fo ile wa maasani le e le tūranga lea. Ia e tau whai a fo ile le tu ai se taimi Ion whaanga, ai a whai le whai ma le malmalam. I lea o ngā lea lanto i ta wanto e whaafo i mai i tangata. Ia o le leo maua ia. Ia po o le o na ina ia i tātou units. Ia e tau sia ia i aso tai au. Ia mua sāwat wari atu ni se toi momoli atu. Ia wa ia li toi ngā mio le wa masani ai tātou po i nisi tangata ia e whio ai ni. O lo wa lea o ngā. Kei ale wafi mai e whapea se mena le ilo mai tu whai. Ia, alai bo afi whapena. Ia a watu au toi mo e sana tu. Ia po le afi fulaga e toi whafo i tu langa alofa. E lopo i ale nane sa avisia. Maranga whalo alo to le po. Ia, me si le mo tu fo isi manga le tu langa. Pe le fōninga mai te mea lava lea lunga le internet, te mea lea la tu tangata e whao ngā, pero te mina e te loe mo sef so soani e loa i pau ua ia o fui le tātou mea fui lea o le SIM card, lewa cancel kemi ngai, a wapera e watu la se tangata le te mina to e watu nongo winga la o nā lo lawa mau e lo se mau e lo lewa noa e pu e lo le tangata lewa vea le a fui le mea fai le internet le ale sho to ina lewa le se internet to le ai ma se Sky TV ngau mo menga e lua ngoi le se vai aso le se mea ngau le se vai aso masaro lo ngoi no koru lo e ka nga mo e da ia se so ani le titi sao e fei te POLOKALAME finga le po mele nei e mo meia ka o le CCTV ma to nei Australia e da ia ni me fa pe amu talo o ia le tamo fenga titi sao so ani na ia inga la ia me ia le lo vai o sofa i lava le tupulanga po nisi i le babeau. Le ini tato CCTV a tato iai, me o kema me whapenga. Ele i o i e tamu whainga. O le molsi fia tato TATOU e o lo mwhaina whai e piti sa. Moi, kwa leket. Ai pe o tūranga le iai, e whai e lunga le mana unga o tangata. Wai pe asa tau alo ma wamatu fo i e fuolawe mātou singia o tau whai e langa tātou a ATUNU'U so se vaenga. Ia ale fo i nei kampania e whai au na lātou whaia. Ai whai na whai tiki sa, langala na e whai au na whaatau cameras. Ia on whai ia e na alu le internet, o le teimi a fo i le te anga ia i whale. E whai ana saki atu i telefoni, ma saki atu i whaiwhainga lua. O ai lewo whale wai tō tila nao tangata ia wa mata nei o na tau mawhai o le whapipi ni cameras ia. Ina e loa ai e mawai tangata ia tele nga i a maa o whale o i tele o Maota unis. E tele a wala wa mata winai po i le wa o tangata fo ia le mauti noa o le whiwhiwa ia i au tafo tātou Maota malawa. E fo isi tangata ia o le fuatas o ngā solo lawe socha ai ngā pila o tāu o le vaenga na a iei cameras. Ia whai pasau ina mei nisi vaenga. Ai whai na whai tātou company ai mo le teimi nei vaene whaafonga ngale tunu. Ia pi e lo matua ma mawhatele iei sa mātou whaamomua. Ia ona le fo ia ina isi company fo ia iei. Ia wao teimi whaonga e company na ia lātou whai cameras. E amana o miele internet. Ia whapi o le internet na lea mātou le whapi. Ia whai na ola mai telefoni ia e mesele e vanga le whale e live mai ale ia mea lo ki tupu hoi lei ainga. Ia e mesele pio e so se vanga na langi e mesele whainga luenga. E ngang whalo alo te rewa.
ia faafetai lava la toe titiala atua tali le fesili le na manao ai o lea e taʻua le tatou pokalame le tatou mea figa le GPS ia o bela lea o le taimila lea o fina le o le taimila lea o fina le o le alu pofea mea lui tavale e puʻe tolava le GPS i loa ai le saosao mea faapena le mafoina o fesili atu o lea faapela o te manao e fia faapisi ke mo le matou fale Samoa taeao po aso le laasauā faamatala mo le talo a faapela manao e mafai le tatou kampani na fai tulaga lea po sao lea ia e pio le tulaga lea le foai mafai ona fai po terminate ona o talatu ele o matua alu kele isi faamomoe tatou kampani ona e fuafua i tagata uai o le esesegali ai nei e iai toʻiga cameras ese vane tole afoa e mo toʻiga vae foi e faaogā le wifi tena le faapia o cameras e leini wire saʻusao ale ma le unity lenā e tau foi lana faapisao e alu le palaka ia ona faagasolo mai le apila o le esesega o toʻiga cameras ma le fitifiga tatou a tagata pea o le vaega lenā o le alava ia foi e fetuunaʻi ai ae mafai ona faaogāina e faatau e tagata lana camera ua o isi tagata taugofie maʻinā ia ua o toʻatele ona i tagata iai e le 80% o latou e manaʻomia cameras o latou ae mafai ona gafatia tau o tatou metutino ia ma pele foʻi ai na isi company nei ia le foʻi ai latou afa taugofie uae e umai fo lava le faapipi ai o le tatou internet antitisao pena o pai atu e mafai internet na antitisao ona soasoani i cameras ia faapipi e isi company nei po cameras foʻi faatau e ia ona mai la ia mafai ona maua le tatou live lea uae pe le uiga na o le tala e tilotilo mea le fale ia le ua iloa cameras uae ese a ia me preference po me finagalo iai tagata uae pe isi te manaʻomia ale na o le camera ae waia atoa ia o le waia aina la o le fale ma isi vaega ia o vaega na e fetuutuunaʻi faapena ia o le auai ai nai company ia e a foi e o o le latou faamuamua lenā o le faiga o tatou cameras ae mafaina fai titisa ae pia le o matua ave isi te faamuamua le vaega lenā ia ona o le tele foi o nisi aunaga ia o le matou te fua e le toʻatele o tagata au te iloa o le manei foʻi le ua o sinia e lausiga tapa o vasina ia avea foʻi maauala e matou tuatalonoa foʻi ia mo le silasila le atunuu uae pia le tāua lenā ia e fua lava i lenei vaitegi ia ona o le tele o mea foʻi o toʻisea mai o tatou aiga ia ae fua le affordability po le mafai ona faatauina ona e fai asina taugotā o unity ia faapele faatau i se matou aua ia aiga ma le agaga faaloalo ua tela le faatau maʻinā i fafo e maise cameras i australia lou te ilo foʻi o le tausaʻi leia e isi vaega mona isi ai taugofia o cameras i australia ma nisi e feagana o mai maaiga ia na omia se fesoasoani ia logo mai ia nao atu le o tama e survey foʻi le po lea le tele pai pea o le tele o le mea o le faapipiina a o le operatinga ma le faatautaiga foʻi lelei na ia maua i luga lau telefoni me tele ala fesoasoani le tatou company ma laga faaloalo ia le ua tali le fesili faafetaitele lava te loa e aogā foi mo le mamalu o le atunuu ona o le ua improve lava le tatou alu i tatou GPS ia te loa foi e tatau foi na faise mea faapena le tatou company ave foi le faamuamua e fesoasoani mai foi ua afai le tatou company e tulituli loa atu lava pe taugofia atu tatou ona o le tatou company lo faamoemoe le faamamaʻavega mo le atunuu o le tautā le soifuaga ia ae faafetaitele lava o le ua tali le fesili ia e tāu ia tapokalame masani ia mawhaina wharaulo mai po i sesi o manu malo le tatou pokalame masani i fwoi o tatou se i le masani whai vai astaitasi mu talo? Whātai tele a tole whoa ma noa lewa maua le avanoa ia leo titula ki tatou resort ia e whaamaruru atu le isisi e manu malo le niwa yaso ia ua pio o New Zealand lewa malo ia a ua pangatai po lai I tatou whalawinoa lea o lewa umane mātou talanoa nei le fiafi
ia le fo ta pena lista to promotion ne ia o le vanga ta o le o ia le lo sa o ni ta to ia wa manu malo ia ta pena mai ia isaso ia mata la ia yuni lo fanga so le la mai ia ta te sema ile malanga fo mai le ia mai Australia New Zealand ia isamo nei ale unga na ta tu sort esi se fa manu ia nei le as ia le fo la fa mai e mata tu promotion la to longo ta to le sa ia mo se ta to promotion fo ia la na to fo ilisi to masina po le no masina malanga fa lo ia faafetai lava ia mafai ana ia le tatou pokalame le vaiaso lea lana ia le tinā le sa manumalo ia le sa vili mai e la le vaveavili ai le tatou company iai o lo faapenana faatali tinā lea po me le ua tali ai tatou company mo le talo faafetai mo moana so vai malo puenga tatou pokalame vanu foi faafogaga le ATUNU'U o le vave ai o mautino ai umanei o le asoso ai ia fesotai ua matua no le ese tatou TAIMI ai uma lo tatou pokalame ia na avi foi le email e faalau iloa mai e mua silifia tatou le igoa o le tagata uae o TAIMI le fesotai ai o tāua foi le o tatou pokalame ia o leo mafaina fesotai ia nai tagata iai ia a le ae laive iluga o tatou pokalame o le tāua lai uma lo le pokalame na imeli lo le tatou ofisa lenai Australia ia mai ai na ia fesotai vanga na te o vili atu ia niso le ofisa ia so ai ele mau atu telefoni pe fo telefoni ia ona ia se vanga e to vili nisi aso so ai a o le no te inga le na o man fa la uloa ma tu fo ele o nisi vai as ia po o so tai la o mana na so tai tato ina ia ele sunga Chris mesela to ia la papa tono Australia ele ofisa e so tai sa lava ia le o mano ia wa pi o le so tai inga le na va le fa fo anga le tunu o so tai inga le na e fo se mai se va no ia ta le no fa tu lang po la so fia malanga mai ai so mama mo ina de la o so tai inga le na ia fo ia wa e mau fo inali tonu ia po wai le la malanga mai ia mfa mo tingo ai le ngo wa ne ke wa ane fa fo nga le tunu te wa esele ngo ta o mai lungo ta tu pokalan ia ala evidence ia e si foi lo na ngo lo wa lo passport e foi tana fa pena nei to da fo ese ale ngo e vala awai ai malanga tu passport ese ale ngo len papiso ai malanga pa lo ia le ma watu le tu langa fa yo le yesi le tatou suile na man malo ia a fai ele vili atu ia le lava te le leva noa tu matiti sao te vili atu vai ia va pe vo man fa so tai ia le lei a pa me sidi mo le anga i duma o le sida tu danga ia te leo mam na le tu danga ai la ta o de ta pokalame ia tu atu neva noa fa la menta ia sao no ina toi fa manino pele vai nga le ta lot fa mole ai su malu le malu malo wal su ma ko mud a fa pe wo ele i vili to tato official na ya okay pa malu luat ai ele town tu o se tu lang ko ile town po ya ma to le fa ni le ai wa tato numero le na ono va lima fitu lua ma oi fa vili exau ma ta mai e te fieta la noia multalo ma tu i fo ia ile e numero fa ia no vili sa o tu nei lau telefon e a po vili sa o nga il mato official na ina nei te wa o le o mato wa to le o man so ta ia tu va nga na ina ia ai tu le ba ye se fa le to lu pe nga lo fo e na vele manga si o mo mato al me mone mato ti lo o man to so ta i mana nga fa lo to le fo ia le matato le wa le tonu leina lana manatu nana so o Samoa i le vaiaso le ia sa fa pena vili mai ia le vili mai telefoni ia usa nei Australia le nana lo te popole ai po mo se fito inga ia le leipo lo fa funga mai pe ia le tinale po le na manmalo ia ala e fa longa mai a fa longa to le o to se video titi sao ia te mi le to tamo fai ave le message ya multalo le wata o nu mela
ia na fesota email le tatou titisau ona le ese lava o swafa ma tulanga me whapena ine te whapea ai o le titisau le tatou pokalame le titisau le tatou pokalame le titisau lai o i Samoa ia le la tase e tulo le tatou pokalame masani whalauro mai nisi o ta kwere fau o iai neva i taimi Multalo? Whātai, ia, leo wa whangasolo pia le tātou up in and win promotion. Le tātou weekly prizes, leo lo whangasolo te mnei whangata lea stotu matasi o Julai wa sumariva. Ia, o le super seki data plan, leo lo whangasolo pia le tātou titisau. Ia whapea fo le all in one. All in one. Ia, nai e tātou plans, daily plans o aso taitasi. Ia ma plans ho ia mo vai aso. Ia, o le maenga nā lo whangasolo te minei. Ia, o lea lawa a whai e te angawha i tātou se ilea. Ia, o na maua leo tātou se i vai aso taitasi. Ia, e te manu malo ai le smartphone. E tasi. Ia, mau fo le credit. Ia, whapena fo i le lua se lauta la shopping voucher. O le voucher le iai. E tai to sfuru ia la to e manu malo vai aso taitasi. A whai lo e manu malo. Ia, o na filfilia leo se tātou kalapu. Local Sports Club, ia po se awa ale nuu, ia po ni tu malo, e mwhai ona nga vai se ile na manu malo lima se lauta la, ia o le shopping vouchers. Ia o tātou vouchers ia e mwhai nwha ina ia e veni le tele na ia nisi o ofu ma la ma tele o nisi vahanga, pa pena po se pe min pa tele o is company, ia o longa do fatasi pea mal tātou ki sao mantua la toa lea e whai i vai aso taitasi. O le tāua fo lea mo tātou vaenga ia a whai fo e manu malo ia o lewa ia nisi o tātou community price vaenga la ia e o whao popo ia mo vaenga fo o tātou nu ia e tai po lua la ila to e se i fo la i vai aso. Leo wa iai fo i mōri se i lava ia o nuu makalapa. Leo whao popo iai. Lua ia kalapo. E whai ona manu malo po a onga. E whai ona manu malo ia fo i vai aso taitasi. Manto whai tātou a whai lo e laki o whai ona e manu malo. Ia nese e pia tonu ia swafa. Ia a onga whai sa onga ai. A onga whai lena i pia fia iai. Ia pita manto whai whai a onga lena mawai ia. E sau wa e mea nga ia wa matupu i tātou to la forma inga noa ia onga vuisa onga yasu ia olo tai e sisfa ia onga na vea le mawa ta te le tukua ia le ngole na onga ton e pela tau o vaenga lea tu tonu le ngole kalapu po le onga po le no ia ele mana ia le na e te ia wa manu malo ia fa longo mai le no le wa ia ia le wa man malo atu le no ile ta longa ave lo ile lima se lauta la le o le shopping voucher ia se tala fia le ia mo tatou ia le lo fo te o manu malo ia ai tu ia ile le ngole no o le o lo to wainga ia inga fatua po le inga tamaloa ia po inga o fana wa e pe o vainga o mai e ftuna o te loa a whai o se whai a wā, po se no futane vāne, wha whonganga ne tunu, a e manu mā lo, mai le nuu le nā. Ia te oi, e ilo whai whape o le whai a wā, sili langa lea leo o iei. Ia po le no futane le wha mui ele nuu, ma le ngā whalo alo to le whoa, mai ngano. Ia, maro lava, te leo manu mā lo whai a wā, ni po, o le tūlanga le nā muritalo, le se me le mele te tasel mele o te manatu ne afa pela e vole loare le pusa le Sky TV e fa mata multalo e mpaina ko o ka mai inunga e le titi sao o le tau lava le tasi ia ona on te fa pipila ia le mo TV o va o de wo man ko kongi le credit de ainga le pe o mato pe le man to fa credit o lo shotama ia le vole lo langa box wanga o ia a fa pela te mana ora ku se me tai au e me fai into e tu e tato ma to tongi a tai au pe fa tali foi se mo wal pusadia ia ole vaenga le ia e me fai into e fa tau le pusa fa tau le pusa wa le pusa la valea
Ea ona o le meto tino le i lalo le wawa inga tangata. Ia. Ea ona o le le opoma le ea a whaine e whaima ma le lulo pusa. Ea tawawa na yeise vaenga fwoi le ea wa aie ma le toa tātou company. Ai o le teimi le toi tutongi e tau o le pusa. Ai stu na inga le subscription le whapio le o umana tutongi. O le o mātau fwoi le tau mai le aso le na toi activate tai ma toi whaola i le pusa. Te peana na whaonga me e aso le na e toi whaola i le pusa. No winga la na o le paude tongi le na o le tātou pusa. Ia e toi tongi foi le na o le pusa lava. Wala wa i tātou entena na le batu wa toi sulu iai. Ai pe o le tāua le na o no le tau o le pusa. Ia pe o le vanga le na e toi tia mawai se mani no. Ia pela le nale ye tato valu iva ale iva ia o le valu iva le sap a iva tu so iva le na le tu patas ia pe o le tawana o le pusale tele na pata o se mo tato ia o malon tongi le iva le na ia mo tino ai pa into fa nga mai vai ngol valu iva le o mo tongi ia mo to fa o le do tv mana fa lo to le fo ia whaftai lava e mpailana a vese pusa fautai au to ina tai au i oi whato ia. Ina tutongi atu lera tupe tai au lava pe a malamal tai au. Ia o te loa la to FIAFIA o te maua le se TV nei po. Ia, ioi, mtua whanua noa lo to ina wanu leo sa o whanua noa le se TV. Ia o masani fo ia matau o nei tangata matu o masani foi lato fofonga le pe watua ia le aso watua ile aso mutalo pe o mena no vai Samoa se dau nga o Sky TV pe ale la se le fai le aso ia na sa wale o no fono mo le lan TV ia mata news ia mai fafo news ia lunga le internet o se asa o vai o to fa nga tato local TV pe o fa nga lava le melo Sky TV nale na o manatu ia tai au ena lewa la foto se leni ona la foto se leni nai lau taringa ia fa pi pusa se o tomata ia ia lewa ta se etu le tatu langa GPS wa man GPS ia GPS lava lo fa nga solo lava ia multiminei ia pe o le tau fo ile lena ia fo i multelo isi tatu pasalawa ia pe o le fo na mali ia o lo fa nga solo pe to ia o nanga lea ia lena fuai fo yo le foi na mai ia le fa mani no mo ta longa ia le Pacifica e nei ta vale e so ani foi le mole a foi le temi foi le mo boli e te lo tangata mo team sta sia Samoa ia o le ta o le vanga le ia le foi fa mausia ma tala noi au ta vale e fa mo le mole o tatou taavale na le momoli mai au tagata mai le nofoaga le nonofo ai ia magaʻi no i le mele taalo ai ae leise me foi lele o le maua o le taavale au taitasi ia ona faapea mai lea ia seʻi alu atu o le tatou taavale seʻi piki mai le umu vane faafogaaga le atunuu seʻi piki mai tatou umu lai a le ipata ma le tatou saisitū lai o i faleali ia ona sauai lea uai mo uma i luga le taavale o le malia la o le vaega lea te fala o man nonga le na le wa yeta to TPS o le taua po fia le me anga ai e mo o mai no ta to TPS po fia le me te anga ai te anga i tua pe te anga i savai e mo o mai no ta to records o taua le na mo ta to wa TPS o le taua TPS le fai te sao to le po o le man po foi la o man to e ona po o pou uma me felwa e ta vale le fo mobile internet e ma to te loa lango po fele pa ngale o e ta vale o le vafela na o ma to e fa yun ya ma to fa yona le sim card le o le internet e ala mo me ele e va ngolo anga e ta to ta vale ma nga fa lo ia le o tasi e tulo ia le vota tal no to TV le o mani no mate le tulanga ini si me tato TV sa no me tulanga le mutalo tatele ia tu le anga muni ta POLOKALAME pa tai o le tau o tato Sky TV pe na sa no ala o sumele au sio telefone e to foale Sky TV o le account o le pusa tu so le pusa e fai ele account tangata
mantola atu pa tau mai nei le pusa fo le ia ona toi fa mawina fo le box ID le fo ia na ia faiema update o lisi tulaga mana ia o le ua fa'apipi'i telo TV nisi foi o tagata sa tai mai Australia tatou pokalame ia o le fainava na lafo mai Big X ia po isi aunaga ia te lea aunaga faina lafo mai le tatou tupe e lafo sa'o mea la lena le Big X e aga'i nei i le telefoni le'i nei faia le sausa'o a le tupe sausa'o le telefoni ia o tasile vaenga fai on fai ia mai se awala fai on top up mai na ia i tatu telefoni le nei piti sao ia fai ona paungaina mo tatu Sky TV ma set up fai la Sky TV fa peo le te lala ma papa o ia Australia au manatu fa pi TV alo ainga le nei ia o le mo wala no so tai mai lava ia mato fa tu muina le tatu pepa ia fa nga solo lo fa pi no tatu TV ia en faior mata ai pe o tau o vanga ren sa no ai a toda fo o le ine va tu nei fusu anga Joseph Paka ma Alex le fai le vola na mata to telo tanga ia mata lo ala kapia sa ia na ia o la fa malu tu fai ina tatu papis ile awa al Jax le mai Argentina ia le tau la de fo ma malo ia le Crusaders and Paul ila o le Hurricanes o le final la so nei ia pela o tau o tatu Sky TV ia manino ato i melo tupu pefa na sa no ai inisio o vai nga si mata le o mantua o news ia sa lungo tatu Sky TV le ia ele inisio fo ele CNN na inisio fo ia EBC ma tele o isi vai nga ia after news o le mania la e mulia i sa tatu news o ia i tatu TV stations ia masa ni le AFIAFI ia au le ai te mata to i lungo ting e nga i la to e sa i lingole le to mai ia me se foi ia me o tupu fa ila ia i lo ai ia le se vai ia fa i foi na manino mala mai ia al te foi o ta longa ia anga solo terminate ia ta si le vai nga ta ia e nga tatu Sky TV ina ia sila fia ayo tatu tu ele ngata ta no ang sifu o melo tu la lang balanga fa lo to le fo pa tai lava i le ta se tu le vanga muli ia o tu langa fo lo ia ni si o tato fa la wilo a me se le la ia tato ta longa ia pa ad me foi fa la wilo me foi ia tu langa lo ia tato company mo ne taimi mutalo fa tai o le taimi nei o lo nga lulu dawa tatu company se tulang hoile ina ia pasole nisio promotions o le wo umana manto fo tatu company o le silang o le major sponsor po se tasio o company so ante le ta longa le Pacifica o le fo la wo umana pena tatu wa company nisio la ia mo la to ia la tau ba ele team Samoa ia o le la wa telefoni si o fala ulo a fa solo ne va so le na o mai ana nei tai au is ai pio le sofa le o you like e tau no me le tele officials o tanga to foi e el fatto tengo ta longa wa le sofitu le sa le a te tala ita longa a pila le sofa le wa mata pa nga solo ai ya le sofa le tele na tau no mai ele to tel pila ta wala na ta tu sao le la nga ia ile ngate to no i fale ula ia o tau fai no foi le wa te le lava ina mai ia te lo ang mo ta pinanga ia ile te mile no foi ta tu au ile la onga na le va ula na ia le Wesley College na ina i fale ula no foi team Samoa ma fa nga solo i lava isi va e la o te le fa pi ia te lo ta tu po pape foi tatu PPX le nei o PPX foi le ia o le vanga le ia e mafai ona tala no fuai PPX ia o le vanga tau o le vanga le o mato fa pi nei ia i te lo company le o fa mo e foi tatu Pacific Games e fai ona e vili mai ia e tali so o se vanga se extension foi le o le tau o le extension le mo silfia le tu a fa pe vili atu ia le extension le i tona i mato o fale ula e vili mai fui fale ula le afipa
ia e tala no fua to sort taua le na le extension le matu system fo le wo ye ia le to tele ni waya ai pe o fa mo mo tatu internet ia o le fianga la le wa mo le mai fo tatu ni si o lo pa ngaina ia ona taua o tasile au nana e host ai mo telefoni ko ia le vanga fo le ai vile tu le falfina luenga ia se le o le vanga to le fo o le vile tu le ofisa fo le tasile numero ia vile tu a man tu le alo ia le credit anta ola le vanga le na vile tu lava tali mai masini fai mai e te sila fia o fia le extension fai ai o le ta ola le vanga le fai sim telo extension fai na fai to ia em fai e na tali le mana o ma malo le tu pe la o le si o fa la ulo e lo fa solo per tato company ia intendei ia lele ia dewa ta o si u ta POLOKALAME mutalo ia to atuil ne avanoa e te toi fala ulo mai ai po na fia ia i tato company ia mata fa ma vai le foi le mo nei po le foi mo moni me alo fa anga le fionga ia taito i o Western Australia mo le atu lava alo fa anga mo fa pitola va mo tato titi sao e fa sisili le telenga mutalo ia le fa longo lava ia taito mai laitu o se tabia ai tu ni ava no e te fala lo mai nai fala lo tu ai o tato no fanga lo tu tato company ia mata fa ma vai mo nei po tai mo le no to le fo o tato fala lo le nai fala lo pe atanu mai mi sale o le tu tau le nai el tato fala lo le na ia a fai tau no mai lo ia na vai le sau sim card le fo tau no mai ni sia le tai ia tu tele ani si wa tala mai la tu telefoni unlock le la tu network ia mo mai lo fa ngala tu telefon tu lo ia ta tu sim card ia la tu fa ngala tu ia lu le ya so ia fa ngala pe ta tu sim card de tu sao ia ta tu fa ta tu la le na tele ia o i le mea o i le plaza ia fa ngala solo fo i savai ia o lo mau pe ia ta tu fa la lo o lo ia tātou ki tu sao mo pa mane ia o tātou whale o loana a mata mai a sao ia whanga solo mai lava si o mai fo i sale longa ia whaintala i tupi whapea nā fo ia sale moa ia maltelo isi vaenga le antunu whale olo ia whaiona tala i tātou tupi pauan whautuanga tau nuu lo i whale olo ia tu asi na 5 minutu e le potu e a malu luna iai ia e te mapu le le kitonu whaisau simka ia na vili lo lea wai le lea tau no mai to le poa lea tau no mai ia ai mo lo simka ai so ta ia tu no lea ile ti la ta mai ti ai se fo ia po le tama ia o lo fa tali mai e tau ia o le wai tau no mai ia mai Samoa wa pe tau o lea le tau no mai po le ia is tanga to vai e fo tanga to ma to ai na to le fo mai no o ja lua so ele to vili Australia music e tau ia o le tau no malaka ia e pe ta wale na afilo tonu mawalo sinta ili no fa fo mana alo ia mo le tu ia lo fa anga ile e fionga ia taito ia ta so ile a tamani ia wa ia mata ngo fia ole Maota o taito ole fo ia ilo fo ile Maota ole e fionga presidente ia ile ta pena le lei e mo le tu ile nga fa afta ile fionga ia taito ela sa fa pi fo la de Sky TV le fionga taito ia ta o fo ia le ta no mai si an fa nau ia pia o na nei le ta no mai ia le fo la o mo fa pi la tu Sky TV o le tu le nga fa tai mo le tu fo lo fa anga pa io su ta tu no ia me se fo ia pa io lo fa nga de TOFI le tua o le ne fo ia ia so to telefoni ni so alo fa nau o le a fo la fanga de no i la lo malava ia le foi tau no mai ia o le aso LENEI ia sa ai fa le la tu sa il malmata po isa vai le vola tau fa ia tu isa vai ia ana fa ta foi ia so fa vai lo na vola o matu mananga ia si o matu no na lava ai o le nei TAIMI ia matu mo le tu ia lo fa anga ila o sio mata fa pasina after TAIMI male avanoa ia tu mo vai no filo ai ia nei ia fa malu lua tu foi ia o te le lava o tu loa tu le mo se TAIMI tu te fa mai ai o le tu lo fa anga le fionga le
tau sala le fionga inga noa ia mau pea le soifo manuia i la mua fionga e me se tau tua ina so tātou tunu manuia tele fai wa matiu te le ne vai aso tātou toi fitapa i longo le ea te ilo le pō lea tātou tau puleola wai umai fo ia umai tātou opening ceremony o le amatanga o tāronga Pasifika e le lope te ua live mai tātou pokalame ia mai le fia pa mana ngā whaalwanto le forma inga noa e manuia tele fai wa matiu te le ne vai aso ia le ngangala vale tasi fai lo le fata va fai va fonga ta moli fo ile te mai tai pule po le fionga fai ta sala inga noa ya me se foi de mamalu o tupu mai le tunu a me se foi la fenga pa ia le tua moli to le mato fa tai tele mutalo i lo to tua lo fa pena na fai le ngata titi sao al tatuina foi o tatu atunu i nei telefon ya me se foi fa manga tili o nisi foi me lo tupu i te tono tatu atunu Samoa e le nganga maulunga ia whamania foi le tua taleni whamania le tua i umalavalo ngafa malauftalenga mutalo ia poloftalenga foi vai lua ia poloftalenga foi tunai matia ia me se foi fonga mua tato vai maunga male ava mua ia o mamana ia leo te talitono oero o e i tono le vaenga leo sisi me mafa ia vatu whamanianga tato pokalame ia manuia lava tau tim ia tulanga foi ia whamania le tua tulanga lo enga lua e tonu tato e karesia anei tu la ia ma te wha ma vai atu ma whato whatu ma ilinga noa tato whiwa i ele viaso nei teimi ia soifo ia mutaro soifo Te wha minute o Natale o le i tū lai malu, nā tō whaafunga mai, te tātou whaarawiloa, me se fo i tātou mawhitanga ma le whitalenga i amutalo, tu sai fo i mawhaarawiloa le tātou titi seal, ia moli lava le whaamalo mo i lātou o e sa tau pati mo le tātou taalonga lea, le tului le pāleni, ia mawale amanoa i malanga i Samoa, talua i lea ua whaamai, a mai lea fo i POLOKALAME mo tātou, ia tātou fo i ia, pula se fo i whaamanianga le anga i ailia, mo talo ia mai se fo titi sal ia le ngata manuia i tatou ia e manuia i fo i Samoa mo le tolo faanga ia fe mafuta mai o i Alaska fa tai lava fe mo fa manianga ia ai o le peselea o le a tainatu mo le to ia lo faanga mo tatou titi sal pulenga ia fitalenga ia mo talo mo tau sia mai se fo i pulenga titi sal mai la to uma o FIAFIA le o nanga titi sal Fo i mai, o le tātou motunga a whawhareanga. Sorry!
Ua minute ua te ainei le tu lai vanu na te whaafonga mai i le au whaipese matango fie ale Ekalesia Katoliko mai fasto tai Samoa. Ai o le tatou motu ngā awhalea mo ni ne iaso, ene le tatou tusi whaawau mai le lua se fulu, le whaalinga e lua se fulu, whai upesu mai fitu se ia o le whai upesu fulu, whai mo leo whionga te pawhasina. O le whai upo e fitu, whaangata mai te fia. Se fulu whai mo le. Pe a atoa fo ia tau sanga e afe. Ona tatalaina lea o satani ai le mea na puipui ai o ia. E alu atu foi o ia e fase se i nuu o i tu e fa o le laulangi o koku mama koku. E fa poto ia ia ti i latou i le taua. Ua peo le oneone o le sami i latou ona tua tele. Ua e foi i latou i le mafolafola o le laulangi. Wa lato si o mia fo i le tungala wapi ale aupa ia ma le ai ua faa pele ina. O nā luifo lea o le afi mai le atua i le langi ua susunu ai ia te i latou. O le tia polo foi o le na faa sese ia te i latou. Wa la foina o ia i le lepa afi ma le te o. O iai le manufe ai ma le perifeta pepelo. E pua ngai nai i latou i le ao ma le po e whaavavau lava. Ia whaftai tele lau whionga te pau whasina mo le whaasaina ina o tatou tispai. Ona. O le ana ngā tatou motu ngā awha i le vai aso na te ane i le whai ngā māloa Iesu o le awha atu Yerusalema. Māloa lava whaatai whaafonga mai. Māloa le ATUNU'U e FIAFIA le motu ngā awha. Le whai ngā māloa Iesu o le awha atu Yerusalema. Ioi. Mana tua fo ina mananga wha atu po Iesu Yerusalema. Nā whio atu wa Iesu ua whai le manu māloa no na tamama whali wha atau oa. O le whaita to atonu le ana to e uru whale atu wa Iesu Yerusalema. Ma ia to e fausia Yerusalema. Ma wha atu waila na whai ngā māloa fau lea. O le perfetanga na ale au whai perfeta. O le whaitoto alawa na ulu whale atua Iesu ila na malanga wha atupu Yerusalema. Na umaloa o na ulu whale Iesu le whaitoto alea. Tapuni loa e o mai lea so. Alea la e whaatali e fio mai le tupu e to e fio atu le whaitoto alawa lea. O lea la wa sa uni nei le whai ngā māloa Iesu Yerusalema. O le aupa ia o le ala tau whaatino le whai ngā māloa lea. A whaila e te sila fia ina e te sao le māloa le atua pe a e maliu. Ia oe le isi tangata o le whai ngā mālo lea. I le awhi tau sanga o rumana. O le aupa ia lea o le ala tau whamasino ina, ma whaafoe ina le lalolangi. Mana tua fo i tala whaafata o ta Iesu sa whai mātai o mareko maluka. O le wha maoni i mea iti, e tōwhia ia e pule i mea tele. Mea tele la ia. O i tonu lea sa whetala ia Iesu. E whai oe ma pule o mālo te tele. E apalai fo i le o langa nei. A e le wha maoni te tono ngā luenga. E le sisi ia lo tū langa i lunga ma avea oe ma pule. Ai ole ese senga. E te pule a watu lo tu si sai. Ave lo pule wha whale pui ta wha ingata. Ua ova lo le wha maoni ma lo di matango vale. Ai ole whainga ma loa le atua. E le aini mea wha pēnā. Na o mea le lei lava. Uma na whaafou le manu malu Yerusalema, whaafou mea uma o Yerusalema, o mai matangata fou la tau te whaafou ina le malo lea. O le mea lea e ta uai. O le mea lea ta uai lau whaamaoni. Leanga o ila tau wia o le a whaamoe ia Yesu. La tau te whaia lana whai ngā malo. So se whai ngā malo lava. E iei tangata la tau te taita ina. Pei o le malo Samoa, o le palemia manana kapeneta. Toi whafafonga tasi mai lava i le whaita wina o le tusi a tani e lue fitu, a olona whai upe lua sifun lua sumal fitu. Ina se ia fio mai le ua mai ana muao naso. Ma ua ia tu ina atu le whamasinonga i le aupa ia a le sidi ese.
Wo mai fo i ona po, ua mau aili, le malo le au pa ia. O le au pa ia la tau te wha masino, la tau te tau ave tu la fono ma wha avai o le whai ngā malo lea. E o mai Yesu ma le au pa ia. Ona no fotupu leo Yesu Yerusalema. Ai o le au pa ia la tau te wha foeina mea o le wha masinonga lea, le whai ngā malo lea Yesu i le afe tau sanga. O nuu ma atu nuu uma o le ai lalo le pūlenga Yesu i le afe tau sanga. I le tusi lea a Sakaria e se funuma le wha a olona whai upo se funuma le ono, wha pelon whai tau wina. O e o totoe umalava i nuu uma e o mai e tau mai i Yerusalema. La tau te o ane i lea tau sanga ma lea tau sanga. E ifo i le tupu i Jehova o au. E whai ai fo i tau saminga o le whale a pitanga. Ihoi, o tangata o nuu ma atu nuu uma o e na totoe. O e na o mai e tau mai Yerusalema. La tau te o uma i tau sanga. I lea tau sanga ma lea tau sanga Yerusalema. E ifo i le tupu. O le ale mamao Yerusalema. E o uma iai atu nuu uma lava. Leanga e whainga taale tupu o lo o afio ai. Whai mai e mata utia le oa i le whunga i le ele le whainga maa lo lea i lea vai tau. O ia tau nuu ai le tala fo i lea. O le nuu e tafe ai le sua susu ma le meli. O le lau ele fo i lea sa saa i ai ma pa u i ai le to asao le atua. A fio mai loa Yesu ma no fatupu i le lalolangi. Ma ua to e wha amanuia i le ele. Ele to i ai se fia ai. Wa uma onge ai o le a wha asanga le atua e wha amanuia i le lalolangi. Isa ia 5 a ono na whai upu moa mua e wha apelo na whai tawina. E oli ona o ila atou le vao lafu a. Ma le nuu na umati. E fia le toafa. Mafua mai e pei o le aute. Toi whaafonga mai whai tawina o le isa ia 5 a isa ia tolu suma 5 va mua. E oli ona o ila atou le vao lafu a. Ma le nuu na umati. E fia le toafa. Mafua e pei o le aute i oe. O nuu toafa o le AFIAFIA. A wafo i o le a totongo mai la au. E le ise mea e whaingata i le atua. Whai mai le moni maua Ioane sa i le amatanga le upu. Sa i le atua le upu. O le atua fo i o le upu. Sa i ai fo i o ia i le amatanga. E le ai fo ise mea na whai e le i whaia e ia. A whai la o Yesu sa i le amatanga. E le ai la se whaingata i a Yesu o na toi wha amana i a le lalolangi. I le TAIMI. Mana tua fo i le amatanga o le tatou motu ngā afa. Lea sa whaia e le atua le langi ma le lalolangi. Ma le tangata. Ma ua mata ngō fia mea uma ilana sila. Ai peita iane. Ua leanga le lalolangi ona o le tangata ma le ti apolo. Na toi whalelei fo i le atua le lalolangi. Lea la e moni mauai o ane. O lea la o le asau le loko lea. E no fotupu Yerusalema. Ma toi whaamanuia i le lalolangi a toa. Amu ia e o le ano nofo i le lalolangi. I le afe tau sanga o le whainga maa loa Yesu. I elu olo na whai upu e lua. I elu olo na mataha upu e lua. A olo na whai upu e lua. Sifunu mai ono e whapeano na whai tawina. Tau te a ai lava mama o na ai. Tau te vivii atu fo i le suafa o lo o tau watua. O le ua whaia vāvenga i a te o tau. E le maa fo i lo unu e whaavavau. I oe. Ia o le na. O le taimi lea na o le ai lava ma vivi. Uma le taimi na o le ai alu 5 tango vale. Ma fau po o fea se ma umanga o le a oso ele mea mo tai au. Po le ase isi pepelo e mawai se tau maftanga mo le aso. Uma la aso na. Ai o le whainga maa loa Yesu. Na o le ai ma vivi. Awa ua matua wha amanuia le atua i le lalolangi. Se i au mai se tatou patipati na mo le atua. Whawhetai a le atua malana whainga malo. Ke fia pakipaki a uia o no le manu malo mal whainga malo le atua. Al pese la leo la atai natu. Liliu mai. Toi wha o mal tatou motu ngā afa.
Sfun mare fitu minute ua te ai nei le itu lai valu. Ia whafonga mai i le whaitawina o le isa ia i ono whai ta upe luas. Ono sfun mare lima whai upe luas furu se o lufu lua. Ono suma le lima le isa ia whai upe luas furu se o luas mare whai upe lufu lua e whaapea. E le to ia i lea mea le tama mea po le to e ina ua le ato atoa o na aso. A wā e oti le tau le lea ua se lau o na tau sanga. A o le ua ngasala. E se lau na tau sanga e whetu i na ai o ia. La tau te whaia fale ma la tau mauai. La tau te toto vine ma la tau ai ai. O la tau i o la tau fua. La tau te le whai fale ina ia mauai nisi. La tau te le toto ina ia ai ai nisi. A wā e pei o aso le la au aso lo nuu. E uma lava ia mea na whaia ea. O mea na whaia e o la tau lima. Lona winga, o le a umi tau sanga e soifua ai tangata o le whai ngā mālo le a Yesu. E to e titi na i tangata e o le iwa sifuru, i le neiva i tau tātou te soifua ai. Ai le toa tele, o le toa tele lava o le fitu se furu a ngā ilunga. Mai le amatanga mainga o le lalolangi. Sa iei tangata na soifua e o le taitoru se lau ta ilima se lau tau sanga. Ai ina wo o mai le lolo, matafia atu ai, nai tu ai ngā tau sanga sa soifua umi ai le lalolangi. O le tau le elea e oti po o le fase fulu tau sanga. Le tūlanga la lea o le ato e o iai le lalolangi le whai ngā māloa Yesu. I le manuia sa iai tangata soifua i le amata mainga o le lalolangi. I sa iai ono sifulu ma le ono alo na whai upu e lua sifulu ma le whai upu e lufulu lua. La tau te au mai foio o tau uso uma mai nu uma. O le taulanga ia Iova i lungo o solo whanua. Ma no fua whata vale vale. Ma fata. Ma whaalata. Ma kāmela i lo maunga fau. I lo maunga pa ia o Jerusalema. Ma whai upe luas fun ma lua e whaapea. A wai pei o na tū mau i o uluma o le langi fau ma le lalo langi fau. O te whaia. Ua feta lai mai ia Iova. Whapea nao na tū mau a o tau whanau malo o tau ingoa. Ea o le alale matua o lo soifua na waiai. E se le maana i o upo le afionga le atua. Whawhetai fo i le atua i la na pule wha soifua. Ma nei tau sanga e tele o fua i mai mo tātou. A whai mo matua lo soifua whai atu i le atua whawhetai ta mai le ola. O le afe tau sanga fo i lea. O le a matautia le pupula o le la. O le a wha amalo siina nai lo pupula sa iai. Ai o le a momoe wha atasi fo i mamoe ma le urosa. Po le mamoe ma le leona. O le ai ai le fi le mu i lungo o le ele. Ele to iai. Ele to ai ai ele manu le isi manu se itu lo Samoa. Matau lia fo i e iai le ese ngau manu se itu lo. O isi manu la tau te aiti no isi manu. Ai o isi manu e le mawhai. O fo lingo le fi le mu. Ma le fea lofani o le ai le fonga ele ma le lalolangi. Salamo e lima o lon fai upo e vanu ma le fai upo e iwa. Whamanu mole wa fionga te pa awhasina se i fai kau mai ali salamo na e lua a o lon fai upo e vanu ma le fai upo e iwa. Ia e fai mai ia te au. On ofo ina atu ai lea ia te oe onu ese e fai mou tofi. Ma tule inga o le laulangi e fai mou. E te fasi ngau wina i la tau i le to'o u a mea. E pei o le ipu a le fai ipu o mea e te nuti li ina ia e te i la tau. O le nā, e no fatupu Yesu ma le to'o u a mea. Lona winga. E le ai lava se fai ngā mālo e toi to fotofoina le ali. A wafai mai o le aia i le pule o le aia pule i le lalolangi. I le to'o u a mea ma le whaalinga e lua se fulu. A ono na fai upuna e fitu se i toi fai tau tasi mai lava. Lua se fulu na fai pai fitu. Ia, nenei. Pe a toa fo i ia tau sanga e afe. Ona tatala ina lea o satani ai le mea na pui ai o ia.
A ona ina tau tatala mai sa tani mai le toe le ngata. O na alu lea toi wha so nu o le lalolangi. E te ia Yesu malana whai ngā mālo. O loo wha tautaia mai i Yerusalema. O anga nā le ti a Apolo. O lea fo i watatala mai le salamo. Ai sau fo i toi sa ili se isi au wala i wha lianga ai tangata. Ti ngā le tele o nei tau sanga e afe na no fotupu a Yesu ma tangata o le lalolangi. Anga le leima fafanga fa ma ona ma fa afile mu. Ola i se o langa mānaia. Na ona saua o satani fa au soso. To sui uma ma fau tangata. Ngalo uma le leima le anga le leima manuia sa fai a Yesu. O lea fo i ua to se i fai ngā le ti a Apolo. E leo fa penata ua le terminate. Ngā le leo Yesu. E na ona fa au soso ta ua ngalo Yesu. I fai ngā fa se la ia le ti a Apolo. Ua to e o mai ai le isi au tau to o tele ua pe one. Le to o tele le i tu e whao le lalolangi. E wha asanga tau ia Yesu. Ai o mai o la tau mai koku ma koku. E le iloa po o ai koku ma koku. Ai o manate o Maota o Viiga o le Atua. O malo te tele ia i Saina, Lucia ma Asia. O i o mai ai le au tau lea. La tau te tofo ina le whai ngā māloa Yesu. Whai mai wa la tau whata amilo masi o mia le ai wa wha pele ina. O na pa mai leo le afi mai le langi. Masusunu ina ai la tau. O ai se isi e tau. E to se isi au tau e to e fo ua le mālo Yesu. O lea wa pule Yesu le lalolangi le to o ua mea. O na to e pule ai loa lea o le ti apu. O na toe pu e iloa leo le ti Apolo. Ma lafo loa i le toe le ngata. Pole le paafi. E whaavavau lea na lafo ia il perfeta pepelo. Ma le manufe ai. A wafo i wa iloa le lava e le Atua. O le ti Apolo lea sa ia toe whaoso i le lalolangi. Lea na o mai ai le au tau lea a koku ma koku. Wa uma atu sa tani. Ele o toe va aia lava ia ili fonga ele. Se fa uma mai faita o ta tu si lea fai upo sfurtasi se o sfurdima fa mon molto le afoa. Sfurmatasi ua iai le popula le Atua. O lona popula foi e pei o le maa ta ua lava. E pei o so maa i sepi. I lona fa atio ata mai. Ua iai foi le pā tele ma le mauarunga. Wa iai pui e se fulu ma le lua. Wa i pui foi a ngelu e to se fulu ma le to lua. Wa tusi ai foi ngoa. O i ngoa ia o i tu a inga e se fulu ma le lua o le whanaunga Israel. Foa. Yeah. O le whalinga nai lua se fulu whai pasuma tasi se o sulima. I o le se fulu whalinga lua se fulu suma tasi suma lima. Le uta uma suma tolu faita watu suma fa. Fa mole na masuma lima. Wai le pa fo i le ai o fa vai se fulu ma le lua. Wai ai fo i ngoa o le au apostolo. Ale te mai moe e to se fulu ma le to lua. O le na tautala ma sa iai o le uro o fua ai ia te ile ai. Mona pui a toa mona pā. O le whaamasinonga muli fo i lea o lo ta ua le tusi pa ia. O le whaamasinonga fo i lea o ta ua o le whaamasinonga o le nofoa pa e pa. O le whaamasinonga lea o le a whaamasino ai e sai le lalolangi i lea taimi. O le whaamasinonga la lea. E le o le atua le tamaa e whaia. Ai watu nei e le tamaa i le atalii. Na te whaia le whaamasinonga muli o le lalolangi. Watu ele tamaa ia Yesu Keriso. A o le whaatinonga o le whainga o le whaamasinonga lea. E iai tusi ia i le langi. O loo whaamau ina ai tangata maa lato wa mio o whai. A maua lalo i ngoa i le tusi o le ola. Ia amu ia oe ua e sao. Ai ale iai lo suafa i le tusi o le ola. Ia talo o whai ia te oe. O le a oti whaalua po o le a ia po le paafi lava e whaavavau.
Ia o lea la ua uma le afe o tausanga. Fai le whaamasinonga muli a Yesu. Ma lafo loa tangata i le toe le ngata. Po o le paafi. Ia po o se ori. O le iunga na o tangata i le usiustai ma le talitonu. Na o le paafi ma le toe le ngata. O lo tala noa i le mea e ta o se ori. Awa o se ori o lo o iai le toe le ngata ma le paafi. O i foi. E wha maoni ai, e le ai se isi no fuanga na o le langi, ma se oli. Fai upula sfonu ma le lima. Ai se tasi wa le tusia i le tusia le ola, wa lafua ina i le paafi. Ono Yesu. Amen. Ia tatou motunga afa na mo neitu la, fionga ta pau fasina. Ia, tatu nei taimi te whalau tele ina i tatou motunga afa pe ona sauni iai. Tatou POLOKALAME. Ia, lelei ina noa, me sili lewa uma le matunga afa pena, ta pena i lawa fionga. Le manatu mawalunga ina noa, o le aunga lawa ne matunga afa, po le neitu sin tala no ina. Ia, o le lewo tato lata si ui o le uma le whamuteina o le laulangi. Ioi. O mea uma iena leana tala noa iai. O peo mea whina le a whatustusa newa i TAIMI i lau fionga tausala. Mantua foi le nuu leo o Israelu sa nofo polonga ai kopito. Ona mai no leo Israelu o nofo polonga i tupito. Toi fai le tuala wala toi sa loto ai. O uma foi la toi sa loto foi le nuu. A le foi toi fai foi ia i le tia polo. E le malo lo na tia polo i le whaaleanga ina o le tangata takesiano po tangata le tua. E fa pena foi le me le nuu le neo Amerika foi na mai foi ono fia maua se lo mana ya wa o fe temine ia wa fa foi le ki apolo so se ATUNU'U lava la langi ya no o le tu danga le pe na o le ti apolo te pe ia le tamina milo le ona o le tamina milo le ona le tu si tono le petelu o na mata upu e lima anona fai upe valu e fefe rai ale le ti apolo pe le ona tangi fa penale tu langa le ti apolo ne vai taimor so fuanga so se mea lava e alu lava so ese alu e tau mafai ma ai o le ti apolo na le foi na valo ia fo ia de to ino Simeona ino fa na mai Yesu na fa na mai Yesu le tonu le luka lona mata upe lua anona fai upu e ono na fai upu si fai taman lukan e no pe faman mole lava ona luka ta pe lua le tu langa la na lo ia mau ina i le mea ono mafuai ono tau fam lama lava ne mata upu ona o le malama na mai e le atua. Le ana wala ia Simeona le whanau mai o Yesu a vea ma malama lama. Lukai lua fai patore suma lua. Ia. O le malama lama e wha malama lama ai nu ese. Ma le mamalu o lo nuu o Israelu. Io e. Le malama le nana wala ia mai le to ino Simeona. A le afui nai tono tusio Peteru nana na whai atu ia. O le whapenale a mi o ti apolo ia tātou. E whawhai ngofia i le whamanga le tusi lea. O le tūranga leo e tāua pei o koku ma koku. O koku ma koku. O tangata maro losi e lau langi i le whenga tuai. Le whātusa i le maunga. O tangata ia na tutupu mai i le atali i leo i Iakopo. Tama matua leo repena. O le tūranga la iai o le whtena inga lea. Pei whātustusa fo ina le tamalo isa maeli ma isa ako. O matalia foi o isa ako tamal forfolanga isa maeli o ia lena sa tulou lava sa fai foi le fa pe alto ino apel amo ia ai o le awala mai nale le valang foi fa mena ngelu ya sara la fa penana e fa na mo morta tu sidia Peter mo Peter ia o tau fa tua ia o tau fa uta ia o tau matala, ona o le ua fai o tau mona fili, o le ti apolo lea, o loo wherua lua i o ia e pei o se leo na tangi, sa ili se tasi e aina e ia. Peo nai mauna nai e te whisoswani atuai,
i le tūlanga leo i nei tātou neva i temi. Ilo ta mila milo ti apolo ni nganoa. Ta mila milo so se mea lava i leo fuatasi i totose ATUNU'U lava. O lo whaatu sa i le nei am taupu tatanu ai. A pe o tūlanga le na lo whaatu sa ai le malosi o le au tau ti apolo. Le malosi. Le fwe o whaatu sa ngai pe le malosi o ATUNU'U ia. Ia o te manatu. La ieri teimi. A o ia mea umalava. Ia o le tamawhai lava ti apolo. E fasi i whanau le tua. Wawa lata mailo no teimi. Ia lau soani atu lea. E mese lava o mea ia na valo ia mai pe no ta ua si meona. Na valo ia mai e si meona na teimi. O le a whanau mai le pepe. E suru mai le malamlama. Ia o lea fui o te iloa tele me alofa le tua na whai ai tātou. Ma tātou sa o loto mai ai. Ai le malo lofo i le lila o langi lona ui. Ele mwhain tātou alofia mai tū langa ne ili nganoa. Tātou tā pena pia. Tu fwela tātou malo i tātou malo Samoa. Lo lama tia fo i le fili ma te apolo. E le wha peo o whaakaunga vale fo i o tātou taitai o lo wha penao na whinau malosi. Ia ai sau fo le te apolo wha leanga. Wo o i tātou taitai wa whainga i o meuma. O te tonu la va ngā lava le taitai. Wa susuru ele malamlama o Yesu. Ono whailea o na ia saoloto mai i puponga ia. A whaila to telo taitai a tātola iai ele o susulu ele alofa o le atua. Pena tā ua le tusi leo luka le nai whaitau mai. A le maua la taitai le malamalama lea. Pea le maua mai whaila e tātou le meleo tātou saoloto mai iai. Ia le a whasi tātou i malo malosi. O a whasi fo i tātou le fili ma te aporo. Peila le tūlanga na whaafengo fia i tau o tātou nunga. Soani. O le tātou o lo i ele fit. So se mea lawa te whaia. Pe te lea lawa longa i o ingai whai. Ia lea lawa ia te oere fit. Ia na pere le upolisi tamalo. E te whelua ea maavelo pusa oti. Langovinga e muli a satani ia te oe mea uma te whai. Aia a whaatua tua lama e malama ia Yesu. Martala inga. Ia wasusulu atu malama le ia te oe. Malama la nai le mawhai e satani. Ona malo ia te oe. Te leo tātou. Tō te leo tātou o tātou whano ma tātou mali liu. Ia satani. Ono le tātou le manama i le tuso leola. Ia la soani atu lea i lau fionga le tausara. Malo whaftai te le lawa le fionga tapau whaasina to le afoa. Sai foi mal whalawa i te le ina le tatam tau. Ia tatun foi ia whamoimoa ia le angangpa i o le atua. Soani whamtala loto foi. Ia winga o ana fionga pe ona tamwha ia le POLOKALAME mo te Samoa VIVIIGA o le atua. Whaleo ina awase VIVIIGA o le atua ina ia tele mo tātou. Pese la le mo le atua lo whaanga mo i latou malava. O ena mafuta mai tātou motu ngā awha. Whaftai mafuta mai. Mo le atua lo whaanga mo whaftai tele atu mo o tau le musika lea.
Tu sifulu male 2 minute ona tale ole itu la iva ia mo le tuai li faafetaitele mo i latou o ia sa mafuta mai i le taumawhaiga lava o le tatou motuga afa ia o le ana o a faapea e uma le vaiaso nei tatou motuga afa lau fionga tapau faasina ia ai le ai lona uiga o le faatalitali atu lava le motuga afa i lau fionga e te faaumaina lona toe lua lau pepai e toe ia ona uma loa leo le tusi le a faaaliga mo le ai faafetaitele i le atua ia ono olonaga lelei ma fesoasoani mai foʻi ma ua ni mana atu e tautala ai lana afioga i luma le mamalo o le atunuu o e o loo fiafia maimoa mai pokalame o Maota Samoa viiga o le atua ia tatonu foʻi ia fai foʻi ua lē taulau faafofoga mai Samoa nei po le motuga afa pei ona taumafai atu ia ai le pokalame nei ia ona pau lava le atamai ua aumai e le atua tatonu foʻi so se taumafaiga lava i fai ia e iai foʻi ma le alii o le lalolagi e lotoloto i ai ia viia le atua i le malo lava tatou malo lava le atua ma ana fuafuaga ia faafetai la lea toe lua lava lau pepa ia ona gata ai foʻi lea o le pokalame nei le stato pokalame o e ma le tulafono ia ona ua faaletonu foʻi le toeina ua pe tofaafoga ma ua sa atia le maota le toeina i le vaveao ana nei taeao i Samoa ia ua faaletonu ai foʻi le mafaufau o le tatou lo ia po lona finagalo ia ui lea ia soasoani atu pea le agalelei o le atua se toeina ia leai foʻi se tatou pokalame faasamoa nei a sa ona o tatou taimi ia ae tatonu o lea sa le maua foʻi sina manuti mo tatou ia fai foʻi sili le fioga tapau faasina ia lauteleina ai foʻi tatou pokalame ae mo le atu o lafaaga nei i le tapuaʻiga le 25 Foundations of Samoan Worship Songs i fetalaiga le falefitu ia lio volitufuga ma le tausiiana atia ma le nofoalo liuliuga tatou faaletaulagi ropati to le afoa ma le tausiiana omiga ma le nofoalo le aula ma le tausi onofia ma le afioga ia sulataisi ma le nofoalo fioga tapafasila ia mese foʻi ia manuia po faamanuia foʻi ia makelela mai i le atou faafegarega i le TNT ia o loo faafoga mai foʻi ia nai o vo ia le matou faafegarega matou te mafuta pea ia moli mai ia moli atu lo faaga i mai le nuu lea o tiatele ia li pata mes foʻi le mafuta mai o le nuu o paia lea sa e iai tuga ia Raven ma le faletua ma le nofoalo ia le nuu lea ina ganoa wa mandua wa na ulatu i le matunu taunuu atu sio matou mafutaga manei ai ae o le taeau le se vai le se vai o talala le faifeau ia teau e mo ia e tulutulu vune le vai e slow a le taeau la lea na no malama le taeau matou fiala mai wala mai te latu le vai o le se vai fa mai le ai ma se vai ia o nofo ma o mafaufau la walu ia te taele le vai safe la walu ne te tofu le vai safe ele pese vinga le lo vai safe ma lulu tele ia nanga la o la va te saule dua le la vala se te mete alu te tofu le vai safe al tana na o le mela le ia te tonu ia o le se vai te tonu le ai ono le tini dope sa ai la nei sai nga ia la to fata no ia ole le lava tem ta la tu na ia ma lolo foi faftai ile anga le ia fo yo le kalisia ma le fioanga i la fionga te pafasina ma na foi nga mana ia me se foi ia falsela uta pe yo na e mafuta to foi ona tu foi ia faanga mafuta mai vere foi ia fioanga so fo ia ma ne foi mato maftanga ma le fioanga le ia le fa live foi ia tau le mo for service lo telefoni ia le mela te atai e lo mo se vai ia ai lo mo fina ia no le mamau te tuo mamau te tuo tu langana le mela silina o tafifia e le puipuinga le tua mai le sinu na o mai le sinu o sau le sinu ia ole leo nai feife au ia na ele paelo na mai o te taele ia o te le masa ni taele mo meu paelo
Le la no no fa mo ma fa. Ia wo tau no mai ne te le mai. Na o te saunga le mu ninga no. Malo fa tele ia. O le mesili amal taua pupuinga le atua mo oe. Ia ata tono nei nu ia. Ia tau nu ai se no ngai pe ai lungo le o le uru. Ia pe nunga le ngiu. Ia mata. Mata le ia Yesu fai melo telefoni. O le tele kor finga le sau, o tele mawainga. Na fa pele se longo te adu le si pito fta maua. A me tono le tu alfarsa. Le te iai. E le mawai. Le hai. O nana le mana ia na. Si le fia fo ilo fionga. O le to tele o tangata. E ngalo kuspa ia. Ai le ngalo ke fon. Anga wa mana ia tonu alva inga le ia falsa. Fa pe umai ia le service telefon. Ia tu le ava no ta pua le ia wa lisi. Ia le fai mela nga la fai le al Facebook. E o ai fal tu fa fia fa ia na me. Ia wa mana ia la le afio anga na o fa se lauta. Kwa pele ia ke fon me ko nga le falsa. Ioe. Sa o leilo sa nonga no sa vali mai fafo. Sa vali mai fafo. Sa vali tite se mal falsa. Tik tik. On. O fa matalanga la le sunga fa fenga nge cha. Wa. I le spot le il falsa la to. Ele si internet. A se longa sa vali se la titi longa vinga sa vali mai vai pe anu la wala. Le va fa no ko sa le internet. La winga le sa le ya oe. Na ngole no falsa le o le ainga pa ia. Ia vai. Ainga pa ia. A le falsa le ne o sangato polo, mo sangato petelo. O le mela leo te vea tinei. O le me feila utala. Ia wo le a fea foi le tu ta o le mo tu langa fina le fa madu. A leo tau nuu mai a o lo ato ala o titino ato. Le pe o istangata e ati o le lei. Ai fo mai o ma funga tu do fa funga le tu e le lei la vai ya ta la tatino. E tu sapele yo foi le vai. Ya la vai mala na tu langa. I la fa tai na mo fia na no o te ho o mo tapo kalame. O lo a to la va fo dinga tek. Ia mana ia lo no winga na. O le vai yaso lea. Ia o yo la fa o maina tamta o pulel motunga afa. Ia langa wo malanga so o fo. Ia pese la le mo le tolo fa anga mo la to u malava o isa lawina soafa. Ia ato fo i male afio anga leo. O paia no le tau ia fa pena fo imfatse la uta. Pese le mo oto.
Tos fulu minute ona tale o le itu la iva mo le atolo faanga I le ia fiu au va le tofa ia fiu au va ama le tausi ia pai tala I tole afoa tina matua ia tala I tole afoa kalati ia ma le nofua alo me se fo ia nga Filipio ma pua whaftai lava pua ma futa mai onu ngia se te whanua se ese ma le nofua alo toi whalwhalu sa to e lau ma le whanau le ia tawatone Maria ma le nofua alo ia me se fo ile le Murphy Fatima ma le nofua alo Farani Swan ma le whaletua ma le nofua alo ia lo fatele atu mo oto uma mo le fo ia lo faanga mo e o lo mafuta mai tono ai whalpui pui ia ile anga le yo le atua mo oto uma o ia fo ia lo o mafatia pe I ngase o tino lango malupea awanga le yo le atua ma fa mafana ina o to ngati nga talo pe ile atua ina ia fo ai atu tino malo si ate oto tino malo lo ina yo ai fo ia fa noa ia anga le ia tu le atua ma fa mafana ina o to lo to fa noa o ai fo ia fa ile nei o nanga maula to fili ia fa manu ia tu le atua mo o to uma ia wa tala na tusi o fa manu ia lava ma wai fo ile ma fana mo e o lo tinga maftia o la to fina ngalo mo le fo ile fa malo I au ta alo uma lava ta mafana mo Samoa fia lava se ta alonga o lo e ta alo ai ia wa fo ile moli no le fu o le tatou malo Samoa ia malo le ono sa malo fo ile ta alo fa ta mali I male ta alo fa ta wanga fa e mai se ta alo malo si male lo totoa so se fia lava se ta alonga o to ta alo ai anga le ia tu le atua me se tatou malo I Samoa fio ngal palmia e mas fo ile malo atoa ia mal sao niuni fo ile vai so fo ile talonga o le Pasifika anga lele atua ma ia malu puipuina pesi tata watunu ma wa fo talonga fiafia ma fa angata ma manuia ia o Viiga le atua fa teleina tole fo pe se met fia sa no ia nei lote ma fo fau ile tatalo le na la tu Samoa fa sa interview mai foi sunga de tai malo fione di palemia ile sa tali foi palemia no fisilindia ile tato TV1 por TV tasi ale tu langa la le fa pele fisiti le tau sui mai la ile karisia ka koliko por tai foi ile karisia ka koliko fa pe o le baanga le au foi te ina mato fa so songa ala via I mato meldenga le na fa pe ona le fa mai foi le sunga tata il malo in ofsiding ia so fa no ngoi fa pe ona le tuspa ia na mata mai le ngana Arabic le Arabi le ngana sa fa nga Yesu e pe taianen li mo le tuspa ia le singana po le ngana eleng e pelu eleni ia sa le ngana fa kuliki eleni le kuliki fa solo mala ngana ngal tu spai se Samuel fa siamangi li mo fa petania pelo ngali male tatou le vinga le fa tu peatu le mesau mafofo wai ina ua saula fa pe au foi te ina mato I fa songa la via mato malenga le ngovinga na fa pung fa pe o lo tai tatou le tu fa songa o le mena le na ia ta o ia na no tali vave atua na TAIMI I nisi foi fefe au fa so ai ade kalesia mo fai ai fatalina ia por ela voltou na faliunga ale me mana ia le ton o foi te ina mato I fa songa o le tua ina te veta to fa songa ale vele mo morta mutunga afa te tala le tua ia satani e fasi tangata le ustai o tu langa le te tali tono ia o la lava e atonu te la fa Samoa tan fa Samoa ale ngana le tia o mena na fele tu na fai no fa tu le na fai fele tu mena ya apelamo na fai le tu ya apelamo avele fa so le tu pe sta na fai fele tu ya saulo na fai fele tu ya saulo na fai fele tu mai I finale ya Yeremia na fai fele tu tof le tu tangata pe sta ya na fai fele tu ya yop na man malo fo yop ele se le toftofuna ale so toftofunga te le sao ele no le la fa pero o la me la su ye
O le hatu na whaupunga, e tāti i whaupunga. Ala e le meaning, o lewo mana le liu. Le te mine na le liu, tu spai e tato mātua. Te misili na tāua. Na le liu, vai teimi ina ua mali le kalesia. O le pole ala wala tu ngā le liu ai. Ia tuli la nganga. E le avela ia nā mea whatau wā. E le liu, so ele mea mea tonu lai to tonu. La ua atari tonu wā uia la usui whakakoriko. E le te tau. Te mana wā uia. O le mea wa iai. Wa iai lafa. La manatu o le whaasosonga o mea le atua. Na mai a mea tōtino ia le atua. Whaasosoi o e mao. Tofu i tātou. Pe tātou te alofa i le atua. A leila ni whaasosonga. Ia, te nino la puani si toi ngā whaupunga i whaupuai. Ia te awa ia. O te talo pe le atua. Ia whaasosoi na pea o ia o mawale. Neo le whaavau. Ia o tūranga na, mai na iam tā upua langa mai. A whaawilawe taimi wa uma. E whauwa verso le? Ia, mana ia na, ia e aulia ia le vai asa whaawon tā upu. E Samoa ilo watunu e pele loto ma le anganga. Ia la wala ngona tātou te fia mafuta pea. Ia wo fo ile si uyo tātou wha moi ma tātou POLOKALAME ni po. Ia e talo at fo ile anganga ma walalo a whai fo i wale tau. Po wale tau tamali ia sau wha afonga mai ile ngana whanga ina nei AFIAFI. Fale ia le fale wale atua lo fina ngalo e manga loa ile o nanga tole forma ili nganoa. A ia manuia lava nei vai asa i fofuanga whai Samoa. Me se fo ia nai whanau ia o onga tapua inga mātua i lao Maota. Ia i leanga leo le atua. Tātou whailoa i lea vai aso pe apu lelo whale atua. Moli ia ilo soifua malo mātua wola ai mo nei taimi. Wha soifua ia Samoa lo ATUNU'U pele.